Di dewra karantinayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantinayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qada kurdnasiyê de dixebitin, pişta xwe dan hevdû. Nêzî 500 kes beşdarê semînera bû, 110 semîner hatin dayîn. Axir pirtûkavê jî hate çapkirin. Lewma îsal me biryar da ku em zanîngeha Kurdî ya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdî ya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزاهندن. ما 24 با آوایگی زندی. او برنامه له پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کردن. ساعت چند لجمع ایواره نوسا؟ أري ما مست ساعات نهار بر هشتي ده بالضبط ما مست مايكل ما مست جليل جهاتية والكتابة شدك هاجبو خاطرتها هاتية هاي تشبيه هبة قالك بخير هاتي كافاكو بيسكو سميناراتي دقلك نوجنا فشخاري دركتي شيش بو خاطرتها هات السلامتي بخير هاتي شو خاص سبي سميناراوية هاي هفارجي هاي سبي ما مستاجر جليل سمينارا كبده
مخص هاي تجري شيء بكم أوجد براية شرفك مزنة بمن كرم باشه از گله کیف خوشم که از لورم بورا دست پیک دا از هر تیم به دا خویانی خورا دست پید کن وجا همی دی گوتنین من دیتنین من یین شخصینه و نه یین کتاب خانه کنگرسینه قد یوچو اوکی ایرو از ای بحث فرهنگ سازیه بکم شخوه دو مامۆستا زانە فەرقینی ژی بەحسە ئامادەکردنە فەرهەنگە خوا کرد ئەزە ئیرۆ بەحسە پرەنسیبێن فەرهەنگ سازیە بکەم و چەند نمونەیان نیشانی وەژی بدەم vêca destpêkê ez her hewl didim بۆ هەر پەیڤێکێ di navrûpelên ferhengê da hemî awa hemî aliyên wê peyvê berdest bikim nîşan bidim wek mînak rastnivîsa wê di her du alfabeyan da yeko divê ku ew hemî bên nîşandan û bo her manayekê jî ez hewl didim çend nimuneyên bikaranîna wê jî berdest bikim û eger bi wê jiyan îbaret peyvegirê dayî hebin ez wan jî dixime nav da piştîhingî eger ew peyv pir teşe be yani gelek form yan teşe yan şeklên wê hebin ez wan wek referans qayde ev ye ku mirov bi gorî her teşeyekê wê li wê peyvê bigere ew eger referansek be ew ê ten nîşanî peyva sereke yani belê peyva sereke nîşan bide û wek mînak kerguh kewrîşk kevroşk ew yani tavşan bi Tirkî arnab bi Arabî rabbit bi İngilîzî lapin bi Fransî arwêş bi Zazakî ez neşaş bim vêca min yek ji wan hilbijart û yên din her referans piştîhingî eger hev me'na hev wateyên her manayekê hebe ez wan jî nîşan didim û piştî wan hemiyan ez hewl didim koknasî yan etîmolojiya wê peyvê jî nîşan bidim eger peyveke Kurdî ya eslî be yanî ji ez koka wê ya Hindo-Ewropayî nîşan didim eger em dizanin çi ye û ez hewl didim çend mînakên zmanên îraniyên din jî nîşan bidim li destpêkê soranî hewramî zazakî û kelhûrî eger mumkin be piştîhingî farsiya navîn farsiya kevin avestayî eger balûçî yan paştûyî hebe wan tiştan û piştîhingî zmanên Hindo-Ewropayîyên din çi zmanên Cermanî wek İngilîzî yan Elmanî yan Swêdî yan zmanên Latînî wek Spanî yan Fransî yan İtalî yan zmanên Slavî wek Rûsî yan Serbo-Kroatî yan Bulgarî yan Ermenî
یان یونانی وسا و اگر او پیو زمان جینارین کردان به وک ارمنی یان سوریانی آرامیا نوجن از وانجی نشان دادم و داویه دا از جدرن و کمن پیدا کردن نشان دادم یعنی از گاوا کو از راستی پیوه کنو تیم پیوه کنو با من جبر کردی زمان من یزک ماکینینه و هونه بیجن از وی پیوه دزانو جگر کو زمان من یزک ماکیه لی با من دوی کو از هر تشت لگوری چاوکانیان جیدران نشان بدم و جا گاوا کو از راستی پیوه کنو تیم از لوی پیوه ده همی فرهنگان دا دگرم و جاران نبتنه ده فرهنگان دا جاران مروف دکاره دو سه جدر نویسکی دا پیدا بکه وک میناک ده سترانه که دا یان ده چیروکه که دا یان ده نویسه که دا و جا اگر از دکارم ده چند جدرن جور به جور پیدا بکم نمازه اگر تاریخین هف جدا بجی و اکمینات یک هوار روزنامه هوار سال 1930 و چلان و پشتینگی ده سال 1990 و ده 2000 اگر از بکارم نشان بدم بردوام بونا و پیوه ده پیوه جای وقتی دا اوجی مراده یعنی اوجی ارمانجه کرد و جا از نزانم اون دخوازم ببینن چه نمونه آن لی از اینها شیر بکم نه اف چاواتیا بکار آنینا فرهنگا بروسکی فرهنگا من از دکارم وی نشانی و بدم لپیش دا چند نمونه این پیوان وک میناک سوند هون دبینن لور ده هر دو الفابیان دا الفابیا لاتینی الفابیا عربی و او نافدره میه و جا از اف فمینین به انگلیزی دنویسم و پشتی هنگی لپیش دا جبرکو میه اضافه و با آیا سوندا و توانگا و سونده از وان لی دوی کو از وان تشتان وان فرمان ببینم بچاوی خو ببینم یا بگوه خو ببهیزم بری کو از بکاربم وان لور بردست بکن یعنی از نکارم از نویرم جبر کزمانی من یزک ماکینینه از نویرم بیجم سوند میا ویجاد و هر آو ایبه دوی کو از سوندا لجیکی دا ببینم و سونده لجیکی دا ببینم و هون دوان میناکن دا ببینه از تب خود ددم سونده کو سونده ویجا او تواگر نها مافی من هی کو از لور نشان بدم و سوندا نزانم اگر لور هبه آنها لی از هر حول دادم که لجیکی دا پیدا بکن بری که از لیزیده بکن جار آنجی اف در انهانی والانه جبر که من ندیتیه نها بخیر ذکرم جهوه بپرسم که اف ناوی هانی نیره یان میه و جکرم اخوره اضافه و یان توانگا و جمن را بیجن لی دوی که از وانتشتن با هر پیوه که ده فرهنگ دا بکم
بيجا لفر هون چند میناکان دبینن یعنی نمونه بکار انینا پیوه از تبو خود دیدم سونده که شولت من بته کری گردن من عذاکه افج شمدینانی کردش یا نیکیتین چیروکا نه و هفوکا هشته و نه و ترجمه اوه به انگلیزی و پیوه سونده جی هند بینن ایتالیا به پیتن ایتالیا و قوله کود د ترجمه د ورگروه انگلیزی جی وسابه نهاد فرهنگ دا وسایه اگر دوی میناکی دا نبجی بیجا چند میناکی پشتینگی سوند خوارن یعنی اند ایچمک به ترکی سوگند خوردن به فارسی حلف اقسم او حلف یمینا به عربی و چند میناکین وی و پشتینگی also یعنی سوند من سوند وک بنگه بجارد لیم سیند جیه لناف برواریان لبهدینان سوند جیه لدفرهنگا جویس بلاودا سوند لجم اپی موسا و د شمدینانی کردش je devera شمدینان لهکاریان و جابا و جستی یکش کوین ترین فرهنگان وک سوند نویسی و د الهدیه الحمیدیه یا زیادین پاشا جی سوند بو بالصاد سوند بیجا او لور هفواته قسم جپیوه عربی قسم بیجا لور کوکاوی یا هندو اروپایی پوک یعنی پوکورنی Julius Pokorny, Indo-Germanisches Etymologisches Wörterbuch, du Jilden. Es herhäldde dem Koka Peyevan lever pedabicum egermum kunbe. Naha lever Kao Keo Ku u hejmara Rupele du ek tebedai. ومعناه وي بانجليزي او بالمانيه اللي من ورجراند السر انجليزي و بيشتينجي بروفيسور من مارتن شوارتز جي چند تشت لسر كوكناسي اوي بيفي go to بو و چند زمانين دن پروتو ایرانی و سا تخمین کن که سوکانتا بو به اوستی سوکانتا بو به سوگدی سوکانت بو به خوارزمی به تنی به دنگن و کفشن سکنتا به فارسی نوین سوگند بالوچی سوغان یان سوگن به فارسی نوژن سوگند به سورانی سویند به زازاکی سواند و سوند من دیتیا و پروفیسور من نویسک لسر اتیمولوژیا سوند خوارن نویسیا ویجا از رفرانس وی بیبلیوگرافیک شی لور پیدا دکم و داویه دا اف همی جیدرین وی پیوه یعنی از به گلک کرد کری دنویسم فا یعنی فاریزوف او فرهنگ که روسی کردیه که کردویف کرمانجی روسی اف ایزولیه کرمانجی ترکی به باکایف اوجی فرهنگ که کرمانجی روسیه
جا جابا اوجوستی که من لور بحث کربو گفه یعنی علی سیدو گورانی فرهنگاوی او همی سوندن پشتی هنگی به تیره هدیه دو تیره فرم كدن الهدية الحميدية بالصاد بو وبشتي هنجي برواري سيند دبيجن و أبي موسى أنتر و شام ديناني سوند جوت و جويس بلاو سوند جوت ويجا همي جدارين ويكومن حتى هنگي پیدا کربون لورن نا بلا هرکس يعني وانتشتان بالا هرکس دي ناكشينا هن کس وي بيجن چه حوجه لي فرهنگ با هرکس نبتني با کسکی هرکس دکاره با ارمان جندن جي سود ور بگره بجا از حول ددم پیش بینی بکم how Jay and Herkes way chibin as Karikho was the machine lever peva queen the herdu alphabenda disan mea queen aflantish queen benglizi blood naha lever am de binen queen lehinda veran de bejen queen yan خون لجم جابو جستيجي خون بو و هروسا لجم الهدية الحميدية نها كوكناسيا ويجالك بالكيشة افجي تيوريا بروفيسور من مارتن شوارتزا او دبيجة كوج فارسيا كيفن واهونا يعني واهوني تي وقت میناک به اوستای وهونی به خوار رزمی هونی به پشتای وینا به شغنی او چیاین افغانستانی شغنی روشنی وخن برتنگی سر کلی وخن او دوکن کود دو سیف گندان دا de چیاین پامیر دا پید پیون اورو شوری هروسا یاز غلامی به فارسی خونم به سورانی خوین به زازکی گونی یا گونی یا گوینی به هورامیجی ونی ویجا پروفیسور من وساد دنویسه که پیوه سانسکریتی با خوین اسرگ بو کو گنیتیفوی توانگوی اسناس بو یعنی رد بنا ام لبندینه کو برگند یان برانبری ویا ایرانی کوین احرا به لیبله پیوه که هفدنگ همونیم هیه بگوتنه که دین دو پیوه هنه کو وک احرا تین بلیف کرن پیوه جوتک احرا جی معناه که خراب دده بدخواز خرابکار ماده خراب ناوی خوده خرابکاریه ده اولا زرتشتی دا اهریمان بو هر جویره هی ویجا تئوریا ماموسا شوارتز اوه کلشون احرا به معنای خوینه ایرانی کوین برواجیه و واهو کته معنای ماده قنج کرسته باش بکار آنیه بو خوینه پیوه فارسی به انگو باش یا قنج جواهو ته و هر وسا او باورده که خون به فارسی و خوین گونی وینی جورته و دیسان نویسه که وی لسر وی بابته هیا یعنی وی بابتی اگر بابت نربه Blood in Sogdian and Old Iranian ویجا افجی از هیوی دارم که هون جکوکناسی حزدکن که یعنی بین و تنگ نبه اگر از
هنی که زیده تر بس کognasie بکم لفر پیوه جایی کمیه تألتی بترکی یعنی جنین دو برایان جهو دورا دبیجن جایی نها اف پیو بکرد منجی بتنی لروج عوای تیناسین یعنی روج گاوا کوز بیجم روج عوا ما بست من نبتنی بن خطه لی ما بست من رهاية و شمشور شمشور يعني شمشور عادي أمان منشور سمسور ببرة ومالاتيا ومرعاش يعني واندفران پیوا جایی بکارتینن و هر وسا بزازکی جیریه نه جبرکو اف پیوا که جره که هندو اروپاییه از دخوازم بس اوی بکم لجم پکورنی ین تره husband's brother's wife التی بترکی به سانسکریتی یاتریبو به ایرانی کهون یاتربو جیاتا به پشتوی دبیجن یور سانگلیچی یوز به فارسی انوژن جاری یان یاری یان یری و اکمن گوت به زازکی جی جیریه و به یونانی یا کهون اناتر بو اناتر و به لاتینیجی یانیتریکس د پرژماردا و د زمان سلاوی دا وقت من اکثر بو کرواتی یتروا ویجا اف پیو گلک بلاوه د زمان هندو اروپایی دا جی و د زمان ایرانی دا لی یا بلکش اوه کو د دورا روج آوایا کردستانی هم به کرمانجی هم به زازاکی هیه و پشتی هنگی بانز ده هتا فارسی لی از شاش نبم ده دورین وک سرحدان و حکاریان و خیان و غرزان و مردین و بهدینان او پیو ایدی نمایه هاتی اجبیر کن لشون اوی دبیجن جنبرا یان جنتی لی یعنی گلک پیوین وسا هنه که دورک دا هنه یعنی دور دورین جهف گلک دور او پیدا دبه لی دنف برا واندا قطنای زانین از دکارم میناکه که دنجی بدم لدورا تور عبدینه لشونا بروسک دبیجن بلدی بلکه حتی قمش لوکه جی تیزانی او هر کین روش حالاتا کردستانی گندین دور دورا ورمیه او پیو وی پیویجی بکارتینن لی دنف برا واندا مسافه که گلک مزن هیه و یعنی نای زانین چاوا یعنی دبه که دنف برا وان داجی تیبکارانین لی نهاتیا تثبیت کرن براستی افجی ممکنه یعنی اگر یک جوال لور که دورک دن وی پیوه دزانه بلدی به معنای بروسک
جکرم خوره بیدنگ نمینه به مرا پروا بکر لی اگر از نشاش بم دناف برا مردین تور عبدینه و ورمیه پیوا بلدی به معنای بروسک نایزانی وجا پرسیار کتیت پیش اف چاوا بویه گلو عشیره یک جه دورکه کوچ کر و چو دورکه دن و او پیو بخوره بربو وی داره یانجی گلو او پیو ده گلک دورنده هبو وقتی خواه و حتیه جبیر کرن بی چاوکانی بی اثبات ام نکارن تشکی بیشن لی پرسیارین ورسا گرینگن بو جبرکو ام دخوازن وینه هری کامل جزمان کردی بنویسن بپاریزن هوا بکن ساز بکن بجا یعنی گلک تشتین نزانی هنه تشتین کناین زانین پیوا جن از بحث پیوا جن جی بکم حتی نه همی پیوین کم بحث کرین زاینده وان میه جن ده هر دو الفابینده دو معنی و هنه به انگلیسی یک شوان کادن یعنی woman افراد پیرک یا دنجی wife یعنی جنک زوجان دی او بگومان جن آنین یعنی جن ستاندن جی تگوتن یعنی گاو کو مرد زوجه او دبیجه من جن آنی گاو کو جن تزوجه او دبیجه من شوكر يعني من ميركر وجنابي جي دول بالتركي يعني أرملة بعربي widow نها أو بيفك يجالك بلاوة دزمانين هندو أوروبا دا كوكاوي لنك بوكورني وسايا چاوه تخوندن گوینی گنیتیفا وی یعنی توانگوی گناس یعنی گناسه به سانسکریتی جانی به اوستایی یانو جاینی وسا به فارسی ناوین زن بو و ایروژی زنه لی به پارتی زمانی که حوالی من بهروز شجاعی گلک شی هزدکه جانه نزدیکتری کردیه جن هم به کرمانجی هم به سورانی تگوتن به زازکی جنی و به هورامیجی جنی هر وسا به ارمنی هر جعینی کوکه لروج آوا وک گین تخوندن لروج هلات وک کین تخوندن و به یونانی گونه کتوانگوی گونه کوسا د یونانی نوجنده وک یینکا تخوندن و به انگلیسی وک مینک با دکتر جنان پیوا گاینکولوژیست ژینکولوگ به فرانسی تی بکارانین کو جو وی پیوا یونانی تی بروسی سیجی جنا هیا ده همی زمان اسلاوی دا هر وسا به سویدی با جن کvinna تی گوتن کvinna هر جعینی رهه هون دبینن لور لجم پکورنی گوینا بو نه ده گلکس مانن دا او وندا بویه لی دزمانین جرمانی دا هاتیه پاراستن او دبیجن کvinna و دراسته دا به انگلیزی او پیو جی هیا لی معنی او هاتیه گوهارتن پیو کوین به انگلیزی یعنی ملکه کرالیچه
هرج يعني معناه ويا أصلي woman جنبو لأنها معناه جنا بادشاية يا فيجا بيفا جن بكردي وبيفا كوين بإنجليزي هفرهن نزان ما زي بحثت شبكمنا ها لا ام بس لا ام بس ناف ديركي نير بكن بيجا قامتشي نيره قامتشي من و قامتشي قيمتشي و از تخمين دكمكم مروفي بيجا في قامتشي ليجبركم من ند بتشافي خو نديت من لفر ننفيسي لي براستي يا هاري كامل دي قامتشي من قيمتشي في قامتشي با نها دو معناين وهنا قالك بيفن وسا تشوماغ وقامتشي وشف وشو وشور بيفن وسا كو وك تشك وك سلاح تين بكار انين دو معناين وان هنا ام وسا دزانن جبر غافكو ام نمونين بكار انينا فان بيفن برهفدكن برچاودبه قامتشي بي شك بيجومان كرباتشا صوت بعربي سين واو طاء لي هروسا هون لفر في ميناكي دي بينا وچن قامتشيا دا في جوي لفر قامتشي نم معناها تشيكي بخوية لي دانا بوي بقيمتشي lashes with a whip بإنجليزي چن قامتشيا دا في جوي يعني چن لي دانين بقيمتشي دا في جوي وهروسا بو وك ميناك شف يعني داركة لفر ام دبينن strike or blow with a stick. Da ka ezbenerem be tachen cho khwarena. To meriki chawaye. Le na ez bawer nakem ko tatel shivek ji bkhwa kirbe. So tachen cho khwarena. Yani chend le danin be cho khwarena. Yani Gelek geringe koem hamivan agahian peshkeshi khwendevanan yani bekar heneran biken ya egerem betene bejen shiv yani dar yan qamchi yani kirbach whip ev terinake jiberko ev ام دخوازن وینه کامل پیشکش بکن او یعنی نیوه وینه بتنی من انا هم من بحث دار کرد نها پیوین وسا هنه وک دار یعنی مال کو براستی دو پیوین جهف جدانه دار گاو کون میبه يعني آج بتركي يعني شجرة بعربي tree بإنجليزي arbre بفرنسي لقاوة كون نيربة دار دير في داري أو خشبة بعربي يعني تحت يعني كرسته ما ديا كو دار أو يعني قاوة دار بمعناها شف كمروف دکه دست خواه بولیدانه حاشا حضوری او نیره لی دارین کمروف ده بخچه خواه ده
دچینه یان داجو او ميه دارا فقیان دارا سیوان سایری بزازکی نوسا سایانی یان سایری او اني يعني اري جا ارمنيتي بكميفه بارمنيجي هي او مسألة هيك الدنيا بهر حال نزانم هون دخوازن كو از بحثا چاواتيا بكارانينا فرهنگي بكم يعني بس بو ایرو يعني اگر پرسیارین و هبن کرم کن هون چاوات دخوازن ماموستا سپاس جو پیشکشی نظام herhalde ماموستا هن نگی های جی خوش برکو کامراوی هن گرتیه اگر دفت به بس دخوازن پرسیگی بپرسن حتی که حوالی مجی بپرسن ده فرهنگ ده سمبولین جور به جور هنه مثلا کوانوک هیه یعنی سترک هیه ام بیجن کوانک جور به جور هنه گلو او هر سمبول کوهاتی کارانین مثلا ده فرهنگ زمان دندجی یعنی وقت نابنتوینه ام بیجن هر جوار و استقبال دکون که هر نشانه واتی کوی هیه سترک چیه قاره چیه ام بیجن او كوانوكا نورمال شيء وآية سبكو شيء هي أو شيء أجد بكار بلكي يعني هن نشانين جداجي هنا بكار قلة هنك وانجي بكي أزبور موي باش بربع وسباس سر شبان يعني از تخمين لكم من سيستما من بكار آنية من ساز كريه من جدرن جور به جور گرتنه لی یا گرینگ اوه که ده پیشکو تنه فرهنگه که وساده مروف لیسته ترمینولوژی پیدا بکه یا پیوین کرد کری و اشارتین وسا ویجا لجمن تشکی وسا هیر لی لورده دوی نویسه دا کو بخیر اوه من کره کردی ده فرهنگ دا به انگلیزیه از وان تشتان نشان دادن وقت میناک با هفواتیان از وسادکم سینونیم هفواته از وسادکم و با پرتشتیه یعنی گاو کو گلک فرم یان تشه یان شکلین پیوه که هبن از وسادکم و لورجی میناکه که وک خوین also خین خون هر وکی دن از باور نکم که هر کس ده همی فرهنگان ده مروف ده عینی سیستم پیدا بکر لی به شرط که مروف سیستم خواه شیروه بکر ده فرهنگ ده مروف ده کار سیستم که نو با آفرینه یا وک هرتش ده واری زمان ده زمان چه ماهه تاکو ام لهفو دو فهم بکن نوسا ویجا یعنی دفعه اگر از تشکی وسا بکار بینم و کس فهم نکه از بحثا چید کن چه فیده نوسا هذا سپاس هوا لنگر هبل هنده کاره هم دست خوراکم یعنی جی سر چته جی بنویسن اما سر چته جی هن هوا لنمه دماغ ده هن تشت برسیان برسوی وان دایی اگر تبخازی سر چته جی بنره جبر او بالانده بو ev bersevi hnek hatı bu dayın bu pamışlı da hene kızına ne digerim Musa Ulfer Masiye Machari Malate Ava Masiye Machari
اف بو فرهنگ منه سپاس لی اف پرسیارک نینه لهريما قميشلوية ام قوتنا قامچي وك نافديرك مي بكارتينه ها قامچيا باوي من نه قامچيه باوي من بالكيشه ماموستا زازاكي تجي مية عينية قامچية ومية قامچية ما لي بگشتي اگر از نشاش بزازاكي اگر نافدير بإيد قده اوتوماتيكمان مية نوسا نه زيادتري خود اگر اب بطيبت يعني داوية امبيجت هيبه كده اگر اب بقى نشانه ميبوينويه ليه يجي مثلا نورمال دمك قال زايندا نافدير عند زوزكي تيكرن هجر بدندير خلاص ببا زيادتري وان منه لي اگر دندار خلاص ببا نيره لي طيبت هجر اب بداوية وده پر استثناء بشوف هنا كو نيره لي ميجي زيادتري خود مية مثلا دواء وقلت مية لنامه نيره او جي بقى خلاص بقى لنيره يعني هن استثناء هنا لزيادتر بقى خلاص بقى مية ليش بو جند بيجن جني نوسا جني جي هي جني جي هي يعني بغيجي يعني جبركو جو جي فرمانجو زازاكي دغهره جني بي قلتن باقي لغوري من راستر بقى جبركو همان تيبان بيكتنا جو جي عاتيه غهري ليت بإيد قده بيجام مية نوسا عرف باش لي قرمچي وقامچي يكن يعني هذه يكن عندي قرمچي باشا از نوتان دگرم بو فرهنگي مرديني قرمچي دبيجن لشونا قامچي ذكر زبا قامچي أبوك يعني كنت لأن قامچي وكتب إذا كتبتي بحقيقة ذكرنا كرمانشكية بريا بدنا أم جد لقيت قرمچي لي قرمچي عمن مية ها مية موسيقى إبراهيم الدنيا تباشنا يقل اشتري وسطي يا يعني جاب ميلاد خزالة خمشي لقامي شلون نيرة و بلديجي بكارتين قامي شلون نزيكي تور عبدينة يعني سوربريزة كما زنينة بومن لسباس إبراهيم سيدو تدخوستش كي بيجي؟ نعم جبركم من زاني قلت لنجيم دهات ويا نعم ما مست جبركم قالك بقول ما مست مشتري نفسي از ريد اقوم از نوجي اجتمالي بخير هاتي وبالسلامة تيجي دي هشتي د تربيلي دم الكمبيوتر اخذ ذكربو هم قيدات ذكر هم بخجيره الدنيا بيسان هم جملتكو ذكر ما شاء الله ام بونس زانيجا كنتني اونلاين ام زانيجا كسياره جي ما مستوى عطار ما شاء الله جروك جروك لا اسباسيا ودكم بوفان آگاهیان سلاف گلو پیوام خدا می یه یا نیره انگو خدا ان خوده چوا مناسبه او پسیاره که گلک باشه بگشتی وان روژان خوده از خاصی ازم خوده شکل خورویه لی خدا جی هیه و به فارسی خدایه از دبیجن که هر دو هنه لی ابراهیم سیدو تو چید بیجی ما مست خوده بکرمانجی ام وکن نیر بکارتین اند بیجن خدای مزن ام نا بیجن خدای مزن نه بگو من لی خوده یان خدا نورمال جبل تسيرا ذاتيه قال كاس خدا جيب كارتين لنورمال جي بيفان كو بيترتي بكاري خده ما مجي وصف فهمك سوراني خوايه ليلى هند فيرن وك خوا تخوندن
למוקריאן, להינדברן בייז'ן חולה לשונה חوا. خمچی وجا قرمچی جی هم نیره و هم میه وسادیار باش ناولك قرمچی بهتر میه ما مسته تو نکه فقوان بهتر میه و قامچی جی قامچی آمن او دوریم که پیوین می دکن نیر ممکنه که مروف گلک پیوین میل جمان وکه نیر ببینه لی نورمال ام دزانون که قرمچی میه تشکی دن که من بحث نکر جی که دو من هنه که بحث کربو اوه که نمازه بکرمانجی چار دنگ هنه که هم وک بهلم و هم جی وک بهلم تین خوندن چه که په و ته هر چار یعنی دور واریانتن وان هنه و از هلددم دفر هنگا خودا با هر پیوک نشان بدم کیجانه بگشتی نای نویسین لجم زمان ناسن سوویتیستانه هرگاو دهات نویسین چه کردویه به چه باکایه به چه اوربلی به و هم ده زرگوتنا کردان یا اردیخان جلیل و جلیل ده هرگاو وک میناک بری چند هفتیان ابراهیم هیدو پیوا سیدو پیوا کرپ بکار آنی به معنای ورگو یا شداندن و من de 4-5 فرهنگان دا دیتیه لیک دوان فرهنگان دا بهلم و بهلم ناین ویسین ویجا من جه پرسی گلو تو کرپ وک کیا کره بمعنای اشک حمار یعنی کیا کره بمعنای صار اطرش و ساد دیاره کو وک کیا کره ویجا کرپ بهلمه نه بهلمه پشتی که وی او گوته من گو تمام نهاز دکارم وی پیوه لفرهنگه زیده بکن لی گله کرینگه که از وانتشتان شی بردست بکن از وسادن ویسم از لچاتی بن ویسم وک میناک چاو وسادتین ویسین لی چون یعنی اپوستروف دا برک پشتی چه بو ین بهل و پر وسا براستی بدوره یعنی ر و ریزک لسر او پر بمعنای ضعف یعنی گلک لی پر بمعنای کپرو نای بیره من او کیجان پیه دوی که از فرهنگ خواه بنیرم گلو هند زانن پیه او بهلمه نورمال ما مسته قوام بيجي برا بهلمه بهلم بله بمعنى كوبرو يعني جسر بمعنى كوبرو بريدج اري ماشي سباس رو كان بله لي ببيتن لاتيني بقشتي و خيزك لسر هيلا جمن لي از نخوازم وقت و بقرم داكو از د کامپیوتر اخو دا دیر بینم بجا پر عینی پی یان پر به معنای ضعف پی بهلمه و پر به معنای کپرو از ایل فرهنگ خو بنیرم دقیقی
دیسان جبر کو زمانی و یزیک ماکیه هون وان تشتن دزانم بکن لسه بفکرن لی از جبر کو از ایدی بوم پیر تشتن وسا د مجیه من دا نامینن پر بمعنای köprü جی بهلمه و پر بمعنای ظرف جی بهلمه هر دو بهلمه لیک بهلم یا بهل ماموسته بهلم بهلم ها پر وسا اری لی پیوک وک منک پرچ 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 بهلمه ماموسته بیا من پیوا پرچ و پره aynı denge ha. درسته دا فرهنگ من دا هر با پرچ هر دو هنه پرچ و پرچ هر دو هنه د چافکنین جور به جور هر دو هنه ولا ماموسته از وی بتزاخد دوباره دکم اواکم دگوت yani helmiya yaji دوباره کرنا دنگه ره yaji خورتیا دنگه ره دبکو باندور الپیه دکه و گاواکو مثلا انا تبخوی گوت تگوش بو پرچه هر دو جی هنه گاواکو ام الهلا بريه ام دبيجم برچ لي تبيچي هلا چيه جيرت بيجم برچ رياخو خردكن اجا او گاواكو رياخو بي خردكن بيا ويجي خرد به يعني برچا سريمن يا برچا سريمن هر دو جي تنگوتن از دبيجم او نتني بهلمبونا بييه هر وها بهلمبونا رييه جي او تبا قالوا بو بسمام يا بيا بسمام او بيهلمه نوصا بسمام برچ نا او بسمام برچ برا الگوری من هرسی عینی دنگل لگاواز بیجم پر از دانم که جبو از وی دنگه پیه بله بکم از لیوا خود دجوینیم جبر وی از دانم که هلم دوی ده هیا well as heldedem لگوری اخفتنا و یعنی از ومن گرینگ اوه کو فرهنگا من ببا نینک زمانی و یعنی هون چاوا دپیون دوی کو فرهنگا من نینک آوینه بسورانی لیلک بز زازکی یا ویبا یعنی يعني بيكو از يعني مثلا تشتن وسا نزماني من يزك ماكيه حدا بافي من تونيكو از تشكي بيجم دفيكو از ويك هون انا باورك توش برانيا كردان جي بيتر و خرتر و باشتر و باقشتر بكارتيني ما مسته بلا قد شكات جويتو نبه سباس نا بيفن ويك چند پیو هنه کو هم به با و هم به پا تین خوندن ویک بچوک یان پچوک یان بشکل یان پشکل حاشا حضوری لی بگشتی از تخمین دکم کو اگر او پا دکار دهنده ورنده ویک با بی خوندن او هر تیم بی هلمه از وسا تخمین دکم نه مروف دکاره اگر مروف دکاره اثباتین وسا پیدا بکه کو گوتنا من نراست درخه کرم کن از یعنی يعني ابناء قرآن نا انجيل نا توراة فرهنگك نه ما مستش خو يعني رخنه انجي پشنياري ما هبش خو مي ببيجن خو مي ببيجن يعني ارمانجا ما بيتر نجبو وك نواج وك كردي ده عادته گاواك پشنياره كل مروف دكن ارمانجا وان او كو نشان بده كو مروف زانترن اجا ات تو جبر كو تو جاميري و تو
تو نسبشو که تو پیشی دی بیجی حیران هونکارج مرا ببیجن ها از نب قاسی و زانه ور نه زمانی من دایکه نه پیشی هم ببیجن یک تجمه زانه تری تو پیرمی دو امتنه امکارن هگر آلیکاریات بکن آنجا قمش خورا بکن شرف ام بیجن ولا مجی کدا فرهنگا مایکل چاید بيجي حوالين كنت تشتين كنت خوازن بيجن هبه دكارن ببيجن لما مست حتى كو هوال برسي خو بكن تا ارز دريده ولي گو هملتبو ملتگو داري دكر تا بحثا نشانداينا پیوان ياد فرهنگا خو دكر دسبك اخفتنا خو ده دو من او پرس جي ما مست زمان فرقي نيجي كر از بخوازن تجي فكري خو سري بيجي جبو كو دناس كرنا فرهنگان ده گلكي گرينگه ما مستجبو که مرو بکره ام لزمانه که مینا کردی بفکرن بتایبتی جو کرمانجی جبر که روشا کرمانجی و روشا سورانی و زازاکیش هر دو گلکی جدایه تو آزازاکی خرابتره ام بیجن زمانه که وقت نمونه و الخجری بجی آزازاکی نخرابتره ایرو دار دسته بیده اجبری واد بیجه ام بیجن وقت مینا زمانه که مینا کرمانجی هگر مرو بخوازه همو پیوین وی زمانی برهف بکه متود آمد وی چی بر امل فرهنگین هایی بنارن لبلکی وان هرتش ندیده بن امل برهمین هایی بنارن بلکی همو پی و همو وار و قادین کو پیرین جدا دکارن تیده هبن پینا هاتم کارانین آن امی هر لصحیب بگارن امی چی بکن متود آمه دوی چی باش بو زمانه کی کو خباتن فرهنگی لسروی کمن تشتی پیشین کو دی ان مکنزی بخواه گوته بومن وقتی خواه گاو کومن دست به دی کاری کر اف بو ده فرهنگین هیدا گلک شاشیتی هنه یا گرینگ اوه کتو وان شاشیتیان و نجینی یعنی دوی کتو وان واتن يعني بنقيني از براستی از تکلی که هر سه متدن تبحث کردن کارتینا یعنی از یان ج نویسه که ج کتابه که ج روزنامه که پیوه که نو راستی پیوه که نو تیم یانجی برای ج کسی که اونها بخیر یوتیوب و بخیر کردولوژی روزانه از لور از کاری خواه با کتاب خانه دکم و از برنامه که گهدارید کم و از پیوه که نو دبیزم یعنی فرم که نو یا پیوه که کون دبیزم از فیشه که دگرم دست و از تثبیت کم با فرهنگی یعنی اف زمانی زندیه زمانی گلک فرهنگ گلک پیو از نبیشم گلک لی پیوین وسا هنه که هبون اوان بتنه دناو روپلین فرهنگان دا هیا یعنی بلکی بری 100 سالان اروپاییک که کردیوی او قلس بو تشکی بشاشی فهم کرده بو وی ده فرهنگ خود نویس بو و پشت اینگی با ریز گرتن ناوی کورانه اینی پیو دوباره بو ده فرهنگ دنده نه جبر وی که دیسان مکنزی شیرتا وی با من اف بو و هر پیوه ده فرهنگ تدا ده وی کتو نمونه این بکار انینا وی ده ناف خلق دا یا ده ناف چافکانی نویسکی دا پیدا بکی جبر وی که از لتشتین وسا نمونه این وسا دگرم گاوا که از پیوه که نو ده فرهنگ خود زیده دکم جاران نمونه اوی هر حاضره یعنی من فلان کسی فلان هفوک گوت و یعنی او حاضره لی جاران دوی که از
جوجل بگرم داکو از نمونه که باش پیدا بکم و با من گلک گرینگه کو میناکن وستا پیدا بکم کو رزمان آن درسته راسته از یعنی رفرانسه از یا جار جاران از تشتین وستا لگوگل پیدا بکم یان ترجمانیه یان ترکی یان تشتکی وسایه کو ده هواکی که دا نیر بو لی پشت اینگی وک می خیاد دبه از نخوازم آگاهی این شاش بدم خوندوانا بجا از هرتم لعینی وقت دا از نخوازم بحثا قامی زیده بحثا سیاستی بکن وقت میناک با پیوت سر کتن لگوگل من گلک میناک این سر کتن ترکان یا کردان یا وسا میناک وسا زف پیدا کردن لی من نخواست خو بیخ من وی تشقلی وی جا نویسک هبو لسر تیم که فوتبال یا کردان ولایت ویرجینیا نزدیکی واشنگتن کو او تیم جی سرکت بجا من بباش زانی کو از وی میناکه بکار بینم تشکی ج سیاست دوره لیدیستان باش یعنی معنای سرکتن نشان داده تشکی دنجی هیا وک میناک به انگلیزی پیوا to lose هیا یعنی kaybetmek به ترکی تکچویل to lose به انگلیزی گلک معنای این وی هنه یک جوان وندا کردن یعنی وک میناک کلیدن من از نزانم او چون کدره من او وندا کردن لی to lose جی به معنای بنکتن سر نکتن یعنی دو تیم in football هنه یک جوان سرکت یا دن the other one lost یا دن سر نکت یا بنکت و پشتی هنگی اگر یان ج کرونا یان دشر دا کسک باوی خواه یان خوشگاه خواه ج دست دا او جی تولوزه و جا گلک جاران یان پیوا انگلیزی جاران مسئله زلالتر دکه لی هن جاران جی مسئله شیلوتر دکه لی دوی کمروف معناین جور بجور فهم بکه یعنی گلک جاران جی وندا کرن به معنای دست دان تی بکار آنین و هوالین من ین کرد رخنه دگرن دبیجن او به ترکی دفکرن کایبت مک به هر دو معناین لی براستی اگر من باوی خواه وندا کر یعنی از او چو سوکه او هم نزانن او چله هات لی جدستا یعنی که او چو بر دلوانی خوده وی وفات کرد نوسا ما مست او نمونه که تداج بومن گله کی بالکش جبر که تدی من پرتکا خود بحثا گمانه کرد مگوتو همو خباتین که برین ها هاتنه کرن نتنه دوی ام وقت چافکانیان وان بنارنش خود چافکانینه هر خباتا که بری تهاتو بکرنش خود چافکانیه لدوی تم دبالا تده بکو تو بگمان الوان بناری جبر که بلکی شاشی اکتیده هبه بلکی غلطی اکتیده هبه هن خباتنه بغما کردانی هاتنه کرن که تشتکی پیروزه هن خباتنه بغما لیب خود درکتن یا دلسوزی و دوستانی کردان هاتیه کرن هن جی براستی جو متودی و زانستی هاتنه کرن
تو نکاری همویان جبدو درخی گلو گارزونی آن پول بیدار هر دو همان هلوست نزدیک کردی بون تو نزانی جبرویه که دوی تو بگمان لهر دیان جی بنوی و او نمونه که تجمعکن زیده گلکی گرینگه وقت تگو هن پیوهنه تند نوا فرهنگان دهنه مد زمین ده ندیتیه بر همین زماناسی بر همین زمین بخوده ما او پیو ندیتنه جارنا دبکو فرهنگ ناس یا جی فرهنگ آواکر جبر خود چه کربه وقت مثلا تدی تو بیجی جنال انگلیزی نرم جناب متد بکارتین تدی دو ماموسته زناش دگوت من فرهنگا ترکی جخورا وکف فرهنگا سازی از مای ترکی جی يعني هم شو صحيح خبيتي هم من اوج خورا اساس كرد داكو وكرفرانس بكاربين لجارنا تدوي فرهنگ دل تشتكي راستي فرهنگا تركي ده تو خوازي كردياوي چيبكي بلكي هاز نابجم زانا وهاكده لمثلا از چيكم از بيجم كابس ازيش كردي راجي وها چيكم اجا پشتي من 7 سال يكوره اوي بيجه دو كردي ده اف بي هبو ويا ابراهيم سيدو كارانيه جبركو جامير سر خبيتيه قمي چا خوش في خطري خلاص بكن ما مستا ميثود ما بي چاغل بي چبه گواکو ام چاوکانی کم دنرن امی چوانی زیکی وان ببین از حول دادم هرگاه جزمان زندی حرکت بکن و پشتی اینگی از لفرهنگان دنیرم یعنی از لپیوه نو دفرهنگ خدا با پیوه نو لفرهنگ خدا از د ناو فرهنگین کevin دا لپیوه نو نگرم از هرتم زمان devki yan nivîskî zimanê ku Kurd bi xwe bikartînin wek bingeh bikartînin yani mirov dikare senaryoyeke wisa jî bifikire dibe ku nivîskarek li peyveke digere ew di ferhengeke kevin da peyda dike û wê bikartîne lê ew peyveke wisaya ghost word wek dibêjin peyveke ku bi tenê di nav rûpelên ferhengê da heye ku kesekî din bikar neanîye lê wî nivîskarî ew peyv di ferhengekê da peyda kir û dest bi bikar anîna wê kir vêca min ez ê bikarbim bêjim min di nivîseke wî da ew peyv dît vêca niha gelo ez dikarim bêjim ku êdî ew peyv zindî ye ji ber ku kesek wê peyvê bikartîne ez dibêjim bingeha ferhengsaziyê her ev divê ku ez bikaribim du jê derên ji hev cuda bi kemî ve du jê çavkanî yan jê derên ji hev cuda peyda bikim bo her peyvekê yani ne du birayên hev ji gundekî lê du jê derên ji hev cuda eger aynî tişt bêjin vêca ez dikarim bi rahetî bêjim û eger sê çar pênc bîst çavkanî hebin hîn zêde hîn çêtir e lê ew metod ji bo parastina hedîsan jî hatibû karanî mamoste belê du hafiz aynî ayetê bibêjin em wê diparêzin heger du dil ser li hev nekin em wê naparêzin isnad belê wek mîna ez ê mînakekê bidime te û we hevalekî min heye li Ewropa de jî bi kurmancî bo ama bi Tirkî bi Kurdî dibêjin belê bi Soranî dibêjin belam wî bi xwe peyva belêm îcad kiriye
نه بله و نه بلام بلیم وی بخواه ایجاد کریه و از وی ناسکم از زانم که او ایجاد اویه گلو از دکارم پیوه که وسا بخمنا فرهنگ خوده برسیوه من اگر ویک مینات ده برنامه که تلویزیونی دا وی بی بکار انین و جه خود بگره و خلق وی بکار بینه هنگی مروف دکار بیجه بله لینها یک کس پیوک ایجاد کریه از نکارم تشتین وسا یعنی مروف دکار فرهنگی که تایبتی با پیوین ایجاد کری ساز بکه یعنی برهف بکه لی بگشتی از نویرم پیوین وسا لفرهنگ خواه زیده بکم ما مستدوی ازین پیوین جبو تلمین دریاوانی اشترا بشینیم او دوره که ما فیلم کاپتان کوستو وردگران کردی زنی وردگرای می چکر گلک بشیروی همون املهن محسیان راز دادن به کردی تو نبود محسی جبر کل کردستان دریا تو نه هن محسیان که من ندیدنه هنه مرابوش وارا ناف چکر وش ارمی چه دکر لمش دورا خود پرسی من ج بروس دپرسی ج محمود دپرسی ج محمود لوندی مش زيرك احمد زيرك دپرسی يعني بتقول كهون چه دپرسن چه دفكر السيرفي ابنا باشي انا مثلا جبو او محسيين كوبك الزبريان رشوشيني مجموعه قلت محسي محكوم جبوهن محسيين تي جردن سماسي للسريوان وقت چاكو چابون مجموعه قلت سماسي سر چاكوچ بفي اوي مشاكل ومرينا ركز عاجز نبو ما مسته بر خوش روشت جدوی از وی ترمینولوژیا کوی دوره مچکر بو دوی اشترا بشینه از باورم 26 بشبون از همو ورگراوی وک متن اشترا بشینه بلکه هم پیوین دریاوانی کوب کری تبین هبن کد فیلم انده هاتن بکارین سپاس حواله کی من هبو وقت خو خلق زاخوی زاخو و کند زانن یعنی روبارا خابور جه درباز دبه و گلک ماسی وان لور هنه ماسی گیر لور هنه بجاوی ناوین ماسین زاخوی گوتنا لی وان روزان من جدرن دن با وان پیدا نکرن نه موسی اولفر ناوی ماسی ماچاری پیدا کریه لی اگر وی پیدا کرد یعنی از تخمین دکم کو خلق وی دوره که دا بکمی و بکارتینن بجا از وی لی بکولم و ما مستدوی برای که جو موسی را جی ببینن و ما مستزانا جی بدرای خویا موسی پیره کی جوانه که گلک پیل جمعی هنه یعنی دویم چاره که جرا بینن و دنگ دیچه ما مستزانا جی از باور گلک پیوین که ام پی نزانن که از زانا جی بلکی پی نزانن لجه موسی هنه جبر که افساله کم بالا خود دن موسی جانا تشت عجیب ناجمره دردخه یعنی ام دیبجی قیم نکردن ام دنیا کدن دجی لی خویای الهلاوی هیا الجمعی هیا و دیچه کد بکد پیدا دکه او خزینه او از نشاش بم جه گواره حتی پاتنوسی یعنی وان دورن او هر دگره یعنی ما آگاهی وی براستی خزینه نه یعنی ام گلک بختوارن کو او بوی بشتار کردولوژی و حوالی ما ازیت کلیاویش ما مستزانا را بشینیم بلکه هفدون از دکن لازیت کلیاوی ما مستزانا را بشینیم بلکه کاری بکیری هن خواتان وره فکر که گلک باشه بجا اگر پرسیارین و هبن کرم کن که حوالین که تو خوازن تشنابی بیجین دکارن اول موسی وای موسی مهاد بلا ما مستزانا بشی ببینه موسی وای اول زانا شخور لی بنارا که موسی کامرا خوشی بخه ذکر کامرا خوشی بکه متذكر مع موسى دنكتي کرم کن
مرحبا جواره از سپاس دکم لجخوا از وقتی والله یه درس دبینم از خوا کردستان که آزاد هیست کم یعنی زانینگه که آزاد زانینگه که چون مقامره نبه فورن ترس نورمال وکریه قمره تفکری و آوایا از خوا کردستان که آزاد هیست کم یعنی چون بیشتر بیم کردستان آزاد بوده ام تازه لخت کردستان لزانینگه که قید بونه هم نگو زانینگه دخوینین اب جبوی من تشتكي جل جرينجا براسي موسى ببوره ما مستا مايكل تو دكاري ستوب شير بكي جبوك ام كارب المساببين اسفاس سيد شاو يعني راستي اف زانينجا جل جبو من جرينجا چا جرينجا جخوا از جاران ريدا تقريبا ريا 20 كيلومتر 100 كيلومتر ريدا عربي ده گداريت كم جاران مال بسكري كي بود انترنت از سوكي دمينم او پیوا ماسی ماچارجی از چوما گندی کاواشی از یعنی تقریبا 3-4 گندانگریا بلکه 100 مروفان گلکتر ناویوی گو پاشی منویسی جی ماموستا میشرانی مایترانی او ماسی گوراوانی دیگرن حشت کن وان ماسیان لخوی دیکن حشت کن جبو وستانه وقت زرستانه سر و سقم هیا ماسین تونه اوان در دینن دیسا دخوان جوانا دو بیدین ماسی ماچاره و نه کاواشیتنی در دور وانه حتی که خلاطی حتی که چون بیجم حتی که اردیشی همون کز بیجن او پایوی دو جی اوی من نویسی جترا جخوا او جی مروفک تنه نگو اگر دستان پایوی مروفک یا گندک تنه بکار دینه از نامیسم انا از بلکه 3-4 گندان دیگرم یعنی 10 گندان دیگرم باشی دنویسم مثلا هیلا مردین همه دران چوبلی غیره دبیجن سرگو چند از باور کم 10 گند گلکتر جیرا دگوتن کولانگا لولیسه کولانگا نزانم چیه یک جی پیوی دو بالا میکشه آغانک ترکی دبیر آنایول او وقتی پازو دوار جگونده درد کردن ترشو طالان جگونده درد کردن حتی که جناب زیان نوا زویان درویان درد کردن درینجان درد کردن عرض مرا جوی آریا مزن او ری پچوکتین گریدای وی ری دبن جوی را دبیجن آغانک وگین ها دبیجن اتوبان یعنی آنایول من او پیوانین یکی کولاک امور که کوده و که کودان چه دیکن یا کفتچیان چه دیکن نواوی دکلون و که تفشیه دویوی و که جویه او بخواه دویوی به دست دکلون جراد بیجیم کولاک یا دوراویجی دیگرین جراد بین رجوک از وی جاری بسیم از هندک هنرمند هندک استان مرنگوز از باورم وینه وان بکشینم جمع مسترا بشینم طيب شخو از باور موسى جبركل هريما و بري قالك ارمني جي هبون شخو از باور مهاتيه بيرا مايكل جي جارنا هن بيفين كوج ارمنيكي لنوا كردان مابن هنا كمروف لي هاينابه هنگي او قاسي بونا مالي كردا هگر مروف كوكا و نزانه بياجي ارمنيكي نزانه و مروف نزانه او جي ارمنيكي هاتيه ياجي جسورياني هاتبه وقت مايكل بري جارنا جبو بيوا سوبرغا بيوا ملكس و برمالكي چن نمونه ودابون كنوشه بجبو كنوشه بله كنوشه بله آغانك از بیجم بین ارمنی جیتی جبروی بگوت خب میشه سروی پیوی گوت یعنی آغان که ام ترینه یعنی گلک گوند بکارتینن او ری مازن جی گوند درد که جی خوا در دورا گوندی هون دوزانن همه زوینه جی چاندنه درونگهن حتی که پازو دوار ترشو طالان یعنی جی گوند درد که گوند دورت که تشنه هیلا زوزانی جوی ری مازن را جی را دبیجن آغان که او ری در دورتین گریدای ری دبن ری بچوک او آغانگا دبین آغانگا گونده آغانگا بنی لولیسه آغانگا نزانم چی سوری آغانگا نزانم چی داره یعنی بلکه هزار مروف کلکتر مدید که او بکارانیه عجیبه تگوت آغانگا وی جامعه زاینده وی میه بله آغانگ یک دو جی وقت زویه خواه آف دادن یعنی بوستان خواه باغ خواه آف دادن وقتی بوستان خلاص دبه آفجی درباز دبه چه دبیجنوی دو ناویوی هنه یک دبین نشتاف یک جی ایلچون
دبین نشتاوی حاجی دور سنن نشتاوی نزانم یه نارینی هاتنه دور کتنه وقتی مثلا چان زوی آب دادن هیلا درنگه یا زوی خلاص دبه آب جی درباز دبه تچت جوی آوا درباز بوی دچت آوا زیده جرا دبیجن نشتاف و یه هنده گنجی دبیجن ایلچون هف من نویس نانینه مگو از ایجی طرف بشینم باورم هیچ کمپیوترام نچیب یا بورن از لیبورین خواستم باشه نشتاو و ایله چون بله هر دو یکی هر دو همانن هنه گند بیجنه ایلچون هنه گیجی دبیجنه نشتاف yani gure min xweş jî niştav bû ji xwe ava ji cih diçit niş diçit Musa kompüterate çi batine ez ber ku min got xey kompüterate heye min got xey alavê tê xebatê hene heye ma mustevanê diliv min dane mirovekî her du jî xira kirin ez ji xwe cek yani çawa ez koçerim her rû cekê me bibûrin yani çawa bêjim cekî ez niştecîn him ez cekî nerûniştime خانه به دوش وک فارس دبیجن بله از فارسی کم بلدم مامستا خانه به دوش گاهی اینجا گاهی آنجا بله ماموستا زانا تدید جبری مخصصی تلو تدید به افزانگاه ما یا سیار bu sebep em yekî çawa peyda bikin مامستا یا واره چند کمونه والله تشه عجیبه ام نخوشی نکه خوش است توشه گاز ناکم لیخوازی نخوشی واز زیده ببین یا ماموستا شویدی yani dersi مای توناوی یه شیخ اسلامی او گود جخم او کار دکر یه شیخ اسلامی دا از چوما چند دوران کی مروف گل من ترکیه هم کردی آخافته مل یک و یک نویسی کانی چند مروف کردی داخلن چند مروف ترکی داخلن کی جان هیله گلکی کردی داخله لتنه نوا باجار دورا وانه لنوا چام بیجم قضای وانه تنه الباکی بیجم صده هفته صده هشتی کردی داخل یه الباک özel بیکن نه ما الباک başkala yeke başkala بله لی اویدی همون یعنی صده باورم هفته 5 صده 8 ترکی داخافتن جخوا مزگفت جی لی ایرو سرحد حریم سرحد صده 95 صده 99 مزگفتان دا همون کس ترکی داخل جخوا ملای معاشلی یعنی معاشیان دولت ده او ملای جخوا تشکی هلا دینه دا نزانن و تین لمزگفت آرمان جوان تنه او خود با و تشتی دو ترکی باخه و عزان ترکی بده جبروی قاسی روشگی گرک گرانه والله بحثا ملک از کارم ترپاتی که بیجم یعنی لگونده مجی ملک و دگوتن ای امام خطیبه جخوا لگوری مذهب امام حنیفی نه بله کرد شافعی نه مذهب امام شافعی جی انسان شافعی چو شافعی نه یعنی وکی روحای و سمسوره مالتیه الازخی و حنیفی نه کرده و یعنی ایجا گفتن بابا حیرا معاش خود سینه سر چابا لی ام تجار البيت المجناكن ام مريه خو بتنادن شوشتن مريه خو بتاج دفناكن بكت علاقه خوش منينه لانها واصله داوي وسنه نفسنا نزانن اجا او لا بيبا ايمجز اما ببجا دما دبستان نابين ايش مسر كردي بو كم قالوا بيرا غوداري دكر بيبي موسى بالكش ازيبو جاركيجي يكي وها ريوي سبي جبل لي لبرد دكانا ماجي سكنت برد دكانا ما اوتو تعمير هبو ام مرانگوزی مد که خراتید کن اوتو تعمیر هبو سکنی هر کس چو دستوی پاش کر فلان یعنی وکی شیخ که خیاد کر من وضعیت خوشاش نکر من نه چو دستی پاش نکر فلان بیوان کتا صحابت من خبر دام مگو دلی من بارستان نکر اما سکنی گوت اپیبش کانی مگو چما یعنی گوت اپیبه که وسا بکرانی کس پی نزانه تو چه وزانه بی پی بی بارستان کرن ابراهیم دمانه تحمل دایه
ام لفارقين برب كارتينن شخو او بارستان وتابين ببار ناده او كو كمان ديك شعب نبار بارستان نكر يعني تحمل نكر يعني كيف كاس زان براستي يعني تشتي وسا ايجاب بين سن مثلا ارمني زمان ارمنكي هم بيب هنا وزانن مثلا بيبا خنامي عجيبه تشتي ارمني بيجن ارمنكيه هن كرمانجه ما خنامي دبيجن هن كرمانجه ما خزم دبيجن خزمه ما اجا تشتكي بالكشه مثلا كرمانجه هلا سيوازه خزم دبيجن زازايوي خنامي دبيجن لي ام خزم نابيجن كرمانجه ما ام خنامي دبيجن جا ارمني دبيجن خنامي بيبك ارمنكيه مجي تشجرات برسم دبيجن كيجا ارمنكيه روجالات ارمنكيه روجافا اگر ارمنکیه روجاوا ده هبه احتماله کش کردیش چوبه ناوان و یا تو چوا اثبات دکی که اب ارمنکیه یعنی امی چوا اثبات بکن جبر کد افردو تایبتی ام بجن ارمنی روجالاتی دبوکوان یعنی زارابه وان کرمانج نو هبده هیچ کرد نو هبدانه تشتی بالکه شنه که ام بزانن واکن یا ایرو تحریر سرحدی فرض کنی هلا موشه و آگری وان ده بجات الوید تخایبن یره çavakiro Türk hükümet bejene lauka bak lavuk böyle konuştu yani o tıkam zanı Ermeniye kut beje akçik emzanı Ermeniye le mesela ne xnami hatta mesela Ermeni rabun ev zikrin de beje peyva goma pas de be ev Ermeniye babam gov heye kom heye gom heye çava çedbe gova pas heye goma pas heye kom heye mesela peyva kom peyva ke هند أوروبية يعني أف كوميسيون وكوميتي جي كومونيزم جي وحتى كونفدراسيون أودري جي أف كوما كأم بيجن وزازاكي كومبيايشي أف حمي كوكامان يكتي تشوا إثبات بكيكو أف يعني أرمنكية يا إنجليزية يا كردية يا فارسية جبركو مشتركة يعني تشتين هنكي وسهنا زحمتها يعني تشوا يرو مثلا كاربي إثبات بكيكو تبي ودرس فارسي ياش بهلوي ياش أوستاي ياش زم تشكيل قرتيه وكي مثلا نماز ونمازته اري مشتركين ياجي مثلا بيوا ما نها زازاكي دا ما تاني ما يعني ديه قد كرماجي دا ام نابيجن ما ام دبيجن ماك لماك جي براني همج بو انسان ام دبيجن همج بو حيوان اكو زايه تيجيك اني ما ايدي او ماكه حتى ماكاجي دبيجن ايجاد زازاكي دا هندبر مان ماند دبیجه مثلا علی ارخنیه مانداتو یعنی مایاتو دکورمانجیه مثلا بجن زازاکیه هلا بینگولو دیاربکر وان ده مثلا نابجن پیمه باو دبیجن لی آدرسمی وان ده پیه ایجا او پی پا یعنی پا بابا فلان لی زازاکی ده مثلا به ما لی دبیجه دایجی گاوا گازیت که دبی دای گاوا کو گازیت که دبیجه باو لی گاوا گازیت که دبیجه لاو لی دبیجه لاجمن تشتی اون سانه به من حقیقتا باش بکوله یعنی اما یکسر نبیجه و البته دناب هر دانه از تم دنویسیم دبیجم جی او ملتی کو دناب همان حوزه چاندی کلتری دانه احتمال دان و سندنه یاد نابره وانده گلک زده شخوا گنده ما یعنی در دورا ما یعنی گنده ریزی پرانی یک ارمنی یک مسلمان بو یک ارمنی یک کرد بو جهمی جیران ما بو نه جنگ جیران ما نه لچان بیجم خفی دجین نه بیجم ارمنی نه جوخا مثلا دبیجن تیر برکش او نان لوش سر چه دیکن تیرو برکش او برکش که برن تیر او سر دبندینن او دبیجن کرتناک yani önce bu berkeşe dibejin çırtınaç. Mesela am dibejin tas ev dibejin sküra. Skür ne şaşırma Arabiye. Yani ev Ermeni ne zaten nasılken ama mesela am dibejin tas ev dibejin sküra, am dibejin tir berkeş ev dibejin çırtınaç. Yani ev elçüncü mecvan sakir henek nav Kurdan da haya. Am dibin mesela niştav ev dibin elçün. Ya Ermenki dipeyven yani Ermenki bel hendik de beyven jana prani buna kurt
لی هندک پیوانی جدا هنه مروف تزانه اگه ارمنکینه مثلا وکی چرتناک و برکش او مروف تزانه اگر ارمنکیه برکش شواد برمنکی yani berkiş Kürdiye çırtına Ermeniye. Em mesela dumal کرتناک حتی نشر نخوان درجی به فرم جدا جدا هنه yani. mesela aynı duvarı me heven em cirani hevin sasala sasala cirani hevin bavu kalime dibejin berkeş tiru berkeş ev dibin çırtına. Jwi mu go eger em zaniye Ermeniye. كيرندي او شي بارمني جي هي از باشه ما مستمعی که از این تشت کیشته پرسه من هذا سر چته چند نمونه کرتناک واریانت بیشتر بشینم نه ده واریانت نه کرم کن کردانک کردانک کردانه کردانک کردانگ کردانک کردک کردناک کردنک کردونک کرنک کرتناک اب همین واریانت وینه و ارمنکی به یک واریانت هبیه اف ويك اوكلافايا بتركي Merdane اوکلاوا بدی اوکلاوا وکی تیر زرافتره لی مردانه دو سریه و زرابن نوای پچی گلاوره یا تشتی وسا بالکش یا تگو کیرندی دو کرمانجی داشت گلک واریانت وی هنه Mamosta ya binêwî li ser vedikin li ser lawaşa vedikin nanê loş vedikin hûn dibêjne wî çi çirtinak ewa tê diçe ewa ev formê kirdinak li ba me tune em tenê dibêjin tîr nanê tîrê û tîr kartîne ewa ser vedikin darek gurovel heye dar wekî sêniyekê li ser vedikin nabêjne berkeş با موتنه برکش جمعه وجرا دبیجن خونچه بله خونچه جه برکش جه هر دوش بیجن اره جبنه خونچه خوان یا جی خاندان خان بخو معنی صفره یجی بله ایجا کتیه ترکی جرا بیجن هونچا خود ترکی دا تونه یعنی او چه خود پاشکره چه نه ترکیه لی ترکی دا پیچه کنه یعنی مثلا وقتی میگو پیوا عربی تاریخ آنی کردن تاریخ باشه چیزی لیزیده که گفتن تاریخ چه یعنی باغچه یا مثلا کرمانجده خالی هیا خالی چه باغ هیا باغچه هیا نال هیا مثلا نال عربیه ما چه پیوا کریه نالچه نال جبو ای دوار هیا نالچه جبو ای بنه کندرا هیا مثلا نال کردی سولا کیم کسده بیجه کردی هیا اصل سوله سولبند یعنی نالبنده هیچی هری هیلا باتمان ناب عشیره رمان دی بیجش سولا هسپی سولا کره جی سولا کره خویاده که و نشاشبن دی فرهنگا یوسف زیادین پاشا داجی در باست به دی سترانه که گلیری یا حسن شریف جی گوته هیلا بهتی نانه ده هم لو سولبند و سولا چکن و نالبند و نالا چکه دیگل هم وکی سینونیم جی کارت نته ده yani tişte ise enteresan her bir mevseri bir sekine. İcabı ki tekrar berkeş henekli bu tepsi edibeceğin. Em tepsi edibeceğin. Farz kim ki İbrahim ona tepsi edibeceğin. Em hela Hakkari vani model lalik edibeceğin. Em tayfik edibeceğin. Em beceğin İbrahim ev edibeceğin tepsik. Em edibeceğin senik. Em edibeceğin senik. Senik. İcabı seni ya tepsiye mazıtır. Ev siniye. Em seni. Ama bu senik yani ica seni acaba küçüktür. İşte ica navçe heye. Vakit teyit bejik kefçi navçe ve kefçi çay. İca Türkiye bu cana ku Türkiye şeydeki kurbanı. Mamusta emjiraj be kefçik. Kefçik bejin ica kefçi navçe. Kefçi navçe yani ku Türkiye cad bejin tatlı kaşığı. Çorba kaşığı. Çorba kaşığı anlamı çorba normal kefçiye. Em de ben kefçi yine. ایجاد مثلا جامعه کی رومانویسه کی می مشهور بو پس بو به بیجه کفچی دارین گفت بو کفچی تختی گمدی او تشتغل او عجبانال جمع گلکن ابي دارین جات دی دارین یعنی کوتی ترکی داشت بیجن احشاب ز عربی گرتنه احشاب بری
بریم بخواه از گیهشت میکوهن معلومات لگوند کفچه داریم بکارتانین ایکوش دارا کبوت چه دکرن ترکی جاد بیجن شمشیر یکم شمشیر قاشق تروت بیجن اوجی دارا کبوت یعنی حسک داری چه دکرن کفچه داری چه دکرن آشیش کفچه متال در کتی جاد گو کفچه حسنی ببوره ما مدرس کرمانجی اتنه ناوی گنده ما قاشق چلر ترکی خو همیان کفچی چه دکرن دبرن گند دیگران دفروشتن جی کفچی تافشی کوت و تشتی و سان چه دکرن جی ترکان جی ناوی گنده ما سر راجرن قاشق چلر دانی گلک سپاس موسی از هجمارات واتساپ بشیریم جما مستزانه راجی جبو که هگر جیره لازم به بکاره بلکی دیه دینه از اینو هاجی بدستورات دوره بدیم احمد آلان که احمد کرم بکه که احمد تو دکاری میکروفون آخو بکی هگر تو برابی هذا وبو وبو بله کرم بکه مرحبا جورا که بالا مکشاند لسر پیوی هرمی demek çend sal beri ve çibu ber kek Mehmet Emin Boz Aslan ser van devoke herem o anek gengeşe ki çibu mesela ben her ambejin gündeki ya heremek ambejin ya bi çiyaye asij hevdur yanji çemek mezind navanda derbas be wan herem adına xuda peyve taybet navanda bune pekatine. Yani usa ija mesela zamanı Kürdi usa tiştek melodik evkavici yani yeki zaman der hak manasıyla hani tiştek zeden insan beji vakti ambejin babetek tir hole melodiya ve mezet ke zane şaşiti de hayatine per balkeşe ija ev ok derket orte yani ambejin eji amedeme mesela ambejin hela amede dert ke ve hela dert rasti ambejin ama Ali Dicle na yani çeme Diyarbakır na amede dert ke ber bu kuvvetici mesela Ali Dicle damtar zani yani o harem edbejim mesela çeme ambare heye Ali desti rasti mesela peyvanı taybet hene bu de peyvaz bejim tuvakti wan peyva kesek beja zanım falan kes jki deriye yani herem o diyardı be proje hep cudana mesela beje dibin wereye yani em bejin tiştek em dibin raste away yani willo yani wusaya wereye Ali mili rasti çem dibi away ما مستا او دنابرا ما قوسری دیری کی ادجیه ام دی بیجن وره دیری کی دی بیجن ونی جذبه ام تم حنکه خوب واندکن بله مثلا سه para که قوسری دیری کی نه جهیلا چیه دکتن نوا بری اجا ام کومانجی وان ناستکن بله mesela dibi yani çıma em dibin çıma ev dibi qey çem tane navida ya çem heye qey yani sad adını bir karnayın mesela bir qey tewerkir em bir çimate awakir yani ya kek Mehmet Emin hani Serbiya yani zamanı Kürdi olsa devlemen de herem em bejin kurmancı yanji sorani eğer yani em bejin si imparatoriye mezin imparatoriye Arabu İran ve Türk lo ortaya ne bana yani ser hal ve hamde xo ev civak dinav sala da her heremek beser xo karuba devlet ekşi ev zaman aqas devlemende yani em dvin devok li her zamanek beser xo vak zamanek ser bu aqas devlemende işi او زمان الوهايا اما مست نجبر كام كردن ام بس زماني خو بدن خزيته فرنسي زاني بويا وشخو تركي زاني يعني ترابزون تركيا دeniz دي كش كاغت يرا دبيجين كيات حتى تنزان كيات لجمع كاغت تو تركيا دeniz دي فهمنك
بله بله همو زمانان دا او دولمندی هریمی هیا ام کردیا خو پر مزن نکل سرسری خلقی بله بله نا اجا كيك مهما مثلا سيرفياغو بكيجا مثلا ده هر حرمك دا پر بيوي جدا هنن اجا ام تشاو يكي نوي هل بشير يعني هنا قسطاس gerekabin دبي لكي داري پر هات خبتاندن يعني جبو زنديبونا بيوي هناك بيوي نايم كارانين دمرن وانداتن هناك هنجي هدي باندورا وان يا ميلوديا يخوشه يا ام بيجن بلكي او كابوري دا چوندن هاتنجي هبه تمزت كي او لهر داري هات اورتي يعني ام تشاو يكي بكن ستاندرد يعني جبو ستاندرد كنا زمان ما مستا از خباتك مايكل ببيلا وبينم نزان بارت و تف درسي مدبو خباتك مايكل هي شو ازينو اجيرا بيلم بلا او بحث بك غاواكو هندو بيجين انا همو هواري كل ما قدرت كم برافي بي باش سري خوخن اجوار رجالك غاواكو ام دي بيجين ام تشاو ستاندرد بكن يك د زماناسيه ده ام هیچ نمجبورن پی وکیل هم بر پیوندن هل بجيرن دو غاواكو بحث ستاندرد كنا زماني دكن راستنویس تشتکه رزمان تشتکه هل بجارتنا پیوان بابت کدنه مایکل تئوری کوي هي پارج برکت کنفرانس دجی ملیو گداری کر هات پاریس جمع و درسی دجی نشاندا از نو جوره به مایکل دی بجه هگر تو دخوازی کرمانجی فر بکی جبو فر کرنا کرمانجی تو مجبوری پی وک حسان هل بجری پی وک هر جده تبکاران تو هل بجری لوکیدن ابدا ندواره پروردهیا به زمان کردی ند پروردهیا زمان کردی پروردهیا به زمان کردی ندواره نویساندنا هلبست و چیروک و روماننده ند زمان روزنامه‌گری ده ابدا جبوم لوکسک مزنه و جبوم خطرک مزنه جی که ام پی وکی استر پی وکدن وک استاندارد بجیر استانداردیا پیوان تو نه ها تو بیجی پر ها تو بیج ضعف تو سربست جبرا و حتی جم خودی کسک نکاره تشکش ترا بیجی پر ضعف گلک مخابن از هر سیاجب کار بینم کی چی بیجه بلا بیجه جبو هل بجارتنا پیوان عجله نکن لی وک مایکل به هوستتی نشاندا هگر ارمانجات فیر کریم به یکی تنه فیر بکه پاشه گواک گیشتن استا به یک بدو سینونیم آجی بدوان لی پیشی یکی تنه بدوان بسیوانه مایکل از وی بابتش ترا بیرنج برکو تئوریات تنه مخواست از ریج برتر جبو اوكي يعني جبو ملتك بدولات ستاتوكي وات ستاتوكي تهبك زمانك تي ستاندرد هبه جبو بيانيا نجبو ما امش خو زمان خود خبتين بكارتين يعني ايش برويد بيجن يا فرهنگ ستاندرد ام بيجن بله سپاس مايكل كرمك يعني بري سي هفتيان بو من مجارة من او بو يعني و يعني كان نفيسة من للسرويجي هنا يعني او بو يعني بو نيزيك تركنا كورمانجي والسوراني قافوكو قالك شكلين بيفكي د زاراوايكي دا هيا پیش نیاره من اوه که ام لزاراواین دن بنیرن که او کی جان فرمی بکارتینن او دکار رینی شانی ما بده که ام کی جان هل بجن وک مینات با فرهنگه یعنی پیوین وک کرگه یعنی کوریشک یعنی بیست بکیمیوه بیست فرمین وی هنه دوی که از یکی جوان هل بجیرم و مین انتری و یندن بکم رفرانس و جا هنگی او فکر حتی بیرامن بلا از یعنی از فرم که وسا هل بجیرم از هنگی ببینم که بس سورانی و بزازکی و بهورامی چاوتی گوتن لی وک مینا با پیوین با سپرگه مکنسا یعنی بلکی 20 پیو هنه و یعنی پیشنیار من اوه که هم گیزی با زمان استاندارد بکار بینن جبر که گسکه به سورانی و گیزیه به زازکی و گیزیه به هورامی لی پیوین دن وک کنوشه و ملکس و هفلک و سرگه و شجنگ و سفنک و جریفک از نا بیجن بلا ام پنجره وکن اوان می ام با بیجن نا از دی بیجن بلا هر کس
لگوری دور خواه بشان زیجی وان پیوان بکار بینه و نشانی زاروکین خوشی بده لی بلا وک بعربی فصحى وعامية هي بفصحى بلا هاي وانج بيفا جيزي هبه لديسا لجم جيزي هي لجمد بيجن كنوشير لان يعني لجمد بيجن سفنك وك مينات بلا اف يعني دو تشتين جهف جدانا يكشوان اف يعني جالك بيفن وساهنا بو تشتكي وجعليك دين وك ميناك ياراسا بتركي ياراسا خفاش بعربيان واتوات بكردي بكرمانجي بالچمك باچرمك بيرچمك يعني او همي فاريانتين بيفكينا وك كرگوه يان كفريش يعني ام كيجان جوان هل بجير بو فرهنگي از مجبورم يكشوان هل بجيرم ويندن بكن رفرانس شبركو از ايني وان آگاهيان از دوباره ناكم بيست جاران فرهنگ وي جسد جلدان پیک بي ويگاوه از نکارم مسابقم از مجبورم يكشوان وك سرکه فرما سرکه هل بجيرم اگر از دکارم فرمه که وس لی با چرموکیان بالچمک نای بیرم منها من کیجان بجارد لی همی زانا تجمره شانده دویتو بشی سر کومیج بلکه حوالین دن نابینین ما زانا همو واریانتین پلچی موکیاج برچی مست پرچموک همو واریانتین وی جفرنگا خو جمرشان لبشاشیج متنه رشاند اشتكنا من خواست سريوكي يعني اوجي ايلوجي زاني بس از بشينم از دلوات بشينم تشويناي اره اما مستزانه ويجمر بشاشيج مرشاد السنه ايلوجي بشين يا جماعه ايلوجي ايلوجي از بشينم واز بشتي ما مساج جبو قرطاز جبو قرطاز ما مساج شايد كارم كانت تشتغل حقي بان خبطت مداز در حق آوای خبرتینا مدد چند تشتاد کار بیجم اگر ما مصبر قوتنا قدينه ایجم كلام كيف يعني مثلا كيك احمد بحث كليا وما مستج چند دیجی مسحابات کربوی ام وک هبد فکرن وک ميثودولوژيك ام وک هبد فکرن مثلا فاريانت ده طبيعي هناك نقاش من كيك سيدوت زنا ومشترج نبيسان بون جالك بري هر تشتكا وك من خبات فاريانت بك دبي قد نبال لسر تعريفه بيناسه فاريانت ام الهفكري بن تقص اجا مناسيه مده نزل على ما مستند نواز مناسيه مده هاي واج فاريانت سينونيم انتونه يعني زحمته اجا ايمن وها از فكرن از بيجم جباكم مليكولين كر قاسو كاز جيشتمه دبيجا جبوكو تو زماناسي دا ببيجي فاريان دبيكو او يكيا همان يكيا زماني يعني همان يونيتا زماني انا شايف بالانجليزي unit of language تشكي وسط بيجن انجليزي ام تنامو دبيكو او همان يكيا كتبه شكل جهه جدا اجا ودزانن اوه امجرا پاشکر و پیشکر دبن اوه ای دارشتنه يعني inflection morpheme derivational morpheme derivational morpheme اوه ای تشكرنه تبايف تشيدكي او derivation يعني او morpheme كوش هبجي هيبن ولاو كي سينونيم تشيبو بجي تشكاري قالوا بي معاملة فاريانتي بكي نمونه از دبيجم مثلا ترسونك يك ترسوك دو ترسك تسي ترساك چار مثال بيرن ترس تمام اتينوم ترس اري ترس اتينوماوي كوكاوي لي هر يك جوان مورفمك جدايه قالوا هر چار كو سينونيم هبن فاريانت هبن سينونيم هبن از دبيجم وك زانا فارقيني اف
سینونیمی هبه نه واریانتی نه هبه برکو او مورفما دارشتنی نکتنا شکل جهب جدا هر یک جوان پاشکره که جدایه ایجار ام گوا بیسل بارچموک یدن دنیری کو گوهرینا تایبتی گوهرینا وکال کنسانانتا هیه ایجار دوی تو یک اتیمولوژی و باش زانبی دو مورفولوژی و زانبی کو تو بگیجی انجامه که جبر کو عینی پیبن واریانتی هبن و یادن حقیقتا دوی تو زاراباین خوی دیجل برچاب بگیری که فارسی چه سورانی دا جرا چه ته گوتن زازاکی دا چه ته گوتن مثلا بریاوی مجبره ایلو حتی ترجیح کرد کام خبات آمده من یورو مثلا مداخله کرد من کار بو مگو بنیرن د سورانی دا هلویه هلو سورانی دا هلویه د زازاکی دا جی وک ستاندارد هیلی ترجیح کرنه هیلی اوجی چند واریانتی به هنه میشه گو از بم ازی پیوا هلو ترجیح بکم وقت کرمانجی ده هلو جایه و دبینه یعنی هلو گلک تش هنه جبر کو زازاکی جی کرمانجی جی سورانی جی به هیه دست پیدی که و هجا پیشی جی ایه نزدیر هبن مثلا گوت نه والله جلادت بدرخان کاموران بدرخان بناوه ایلوی کردستان تشتک نویسید حواره داوی سده او ترادیسیون هواره فلان معنی کار به یعنی اجی بخود وقت شخص بیجم دوی که تو مورفولوژی اول برچاب گیری اتمولوژی اول برچاب کی لیچه کرمانجی برچاب کی او یا کو نیزی هب توان ترجیح بکی جبر کو توان لیچه نیزی هب کی اره گوات ایلو ببیجی جیتی فهم کر یعنی وقتی هلو ایلو لیهما چوا ایلو کرمانجی داجه ایلو ترجیح بکی لیوکی کت مایکل جی گوت یعنی از نابیجم پیوا آخافتن و شتخلین و پیبین و قسکرین و قصدان بابیجم آقاکی واریان ببینه بلا تنه قسکرین هبه نه از تنه قسکرین و قضیکرین و یا جه قشیکرین بکمه واریانتی هب جبرکو قسکرین از جی ترجیح بکم جبرکو سورانی دا جی قسکرینه زازاکی دا جی فرم قسکرینه هه و برا کرمانجی دا جی قسکرین هبه به قضیکرین آوی بکه واریانتا قسکرینه لتونه کاره ببیجی یا اشتخلین بینا عربی جیتی امجه درخن خبرداش خو خبر عربی امجه درخن یا وسا نابه یعنی تنی تو ابراهیم گویا بهلا برا بکارهینرین زمین به خود ترجیح آخوا بکن بلاد زمانی نویسکی دا کیجا فرم در کبه پیش نویسکار کیجا فرمی ترجیح دکن یعنی فرکانسا بکارانینا کیجا پیوه دکتا پیش تیویل برچاب بگیری جبو ماتریالی خوی پروردهی جی جبو ماتریالی خوی هندکرنی جی پاشه جی برکو تم ماتریال که آمده کرد تا کرمانجی هین انسان کرد باشه سرا او کسی خلقی را دانستانده بکنه هر متنا بخوینن دبی هایاویش متن دروای کتابا تجی هبه ما کتابا کتا آماده کریه یا او کتابا کتا ترجیح کریه کتا پی درسه بدی او کس شاکر ایبه کتابه تنه بسینورکلی نمینه نشن او هر ناف خلقیش بگرن مثلا پینوس و قلمه مثلا دفتر و لینوس که یعنی لناف خلقی دا دفتر و قلم زده تو قلم و دفتر نده او لناف خلقی دا لال ببینه لال یعنی ما از راست پیدا قلم دیدیم شاگردین خواه بله یعنی از پینوسی دیدیم از قلم دیدیم بدر پینوس یا مدرنه لی قلم یا بربلاوه ایجا وحاد بیشم یعنی ام براستی دوی کو د مثلا زمان دا زیده توریست تاو نه گرن سادگری ملتی که کرنه جی داسه لگوزی که لنگی خو خسنه پوشمان بونه زمان قلس دکه هبونا واریانتا سینونیما حتی دنبره که بلکی تبه بیجی افلاسیون جی مثلا پداگوژیک زعمته وقتی چوا گوتت بلا هم تجد فرنگ دبینن سویه وانشخا بلند بود وانشخا دبینه ایدی لی راست بده لدو ای سرکه نه دوید ای سرکه بدی وانیسانا اوه که نوهین دبن گرک سپاس مامست کاز دوری بدیم حوالین که دستی خورا کرنه و الهیویا منه یکی بناوه حوال هیه حوال کامره هاوی تونه از باروش تلفونی دکوی حوال تو دکاری میکروفون خواه کی کرم بکن دم باش مامست براستی فرسام نو خاصی گرنگه سپاس خیلی بکر جادکم نانا لبر پیواتره
تقول موسى تقول قاميرا خوكه وجا جبو قايد فرسك هاد بالام كشان قالوا ما مستا مايكل شات تجانا وان بيفين بياني كو كد واده به و در باسی کردی بو تجانا بقايد نویسینی جبرکو گلک وشان خانین با کری کردستانی هنه بقايد نویسین وقت میناک بالقون حتی ما موسى سيدو بخوجي يعني قالك بشكريا ويا قايد دغري تجانا فرهنگا خود بقايد با اوای قاد نویسینی قاميره امريكا بالقون وحتى داوي برسام ابو بس قالك سباس هوال گلک سپاس برسيفا من از چاوا پیدا دکم از وسا تخمن ناف فرهنگ دا از نوتشتن وسا ما في من تنكو از رابم و تشتان بگوهرم و بیجم بالکون یعنی اگر هم بالکون هبه از یک شوان وک فرما سرکه هل بجرم و یادین وک رفرانس بکار بینم و بری که از بریار بدم از کیجان بکم سرکه دوی که از لیکولینان بکم وک زانا گوت یعنی فرکانسا بکار آنینه یعنی ده همان وقتی ده بسورانی بزازکی به هورمی چاوا بکارتید لی از اگر هر دو هر دو تین خبتاندن بکارتین از مجبورم هر دو کان یعنی از مارمانج من اوه که فرهنگا من ببه نینکا ویزمانی ویجا خلق چاوا بکار بینه دوی که از وسا جی بکار بینم وسا جی نشان بدم گلک سپاس مامسته از نواجی دوره دیدم حسین دنیز که حسین کرم کتو دکاری میکروفون خو بکی دم باش مرحبا دنگم ته بله سرچاوا بله کرم پیشی از بیشم گلکی خوشم ماموسته یوسا دلال ام beşdari seminara ve bune mamusta zana şu zaten beri de zanın herhangi her li bermeyi çıkarsam Kevin Tengasi hem tümü berdestemeyi evci gelek je memnun meyak bu gota çentiş bu gota tabii emzanın zaman işteki zindiye elbet vekiller hangan evi devrana var hebe هنك بيف أبي جيش ببن أبي جالك بي ورن بكارانين أبي بمرنجي دمالا ماذا يعني بيجن دمالا ماذا وقت خاني منو تشكر بي 4-5 سالي بون لبر دريه ما يكات بخاني إجا لبر دري سيكو هبو قلتن سيكو ملس بهاري هافين أمزاروك ملوي ذن ناري خود فار شيبا خود فار دور هنگی خانی بود دکات و وقتی بود جمک قاطی دنیا اجازه را گفتن جمک سکو نما نه کس نزن سکو چیه بود جمک دورا جکبرو هریه مچی کرد ev devraj şu اجا beton لیکر خانی beton لیکرن اجا bu balkon yani diyek mali de mesle peyva karayın jibon ev yani bu hemen işte yani esas sevku cumuk balkon Avrupa derbas buçu yani. İca meyve pırsakır mamusta zana bersivda got dibejin şaneşin de evki folklorik de strani folklorik de hey belki. Le aliye mechela ergeni çend gund hene ji balkonera dibejin peşber. Yani peşder. Tişteki usa jebo mil ferheng gejinleri mi ne dit? Loma persiyo Bejim qey çekiriye u pey vola. Az bejim qey çekiriye. Peşter u peşber yani dibe ku çekiriye yani. Belki mecbur maşka çekirin yani. Ev şey. Na tedib kurmancı em gelek carat bejin bejin ver peşya mali em yar peşberi mali belki jwe der çekir mi gotin ev balkon le peyva peşber ya ji peşi ji bo balkon na ev karan ji bo bere tep karan. Yani berderi berdiver
البرگونتری نوا گوند الگاسینا گوند گاوا چون کومش خورن بربروش که جوان پیوان چه کربن yani راست له وجود به اجاره جوخه ام پرسنه بون yani ما في هفتنه گرت ماموسته بشین مله گفت علی چمی انبار اله راست گفت بشین وره امجد بشین وره مثلا علی ارغنی ام بشین وره کس نبیجو سای yani تو بیجو سای بته بکنن ولا جوخه دنویسه هم دنویسینن دیسا مجبور هم دنویسی yani هک هم دوازن işteki standart çeviri emna bejin yani usaya usay. Yekdijim mamuste bu böyle ezviyaji bakın kelam peyva sındık va dersin bereji derbas bu emde bejin sındık. Eva pe ma hundre mali demalın yani. Cerad bejin sındık hatta ne belki bu ya sındık cemaat. He. Emde bejin gezi. Ne? Hatta evceyi tebiramı şivana vakta buhari şivan. Şivan ile berfez giyayı sındık çeliklerin dani mali. Giyayı sındiki. Şivan hatta kedigo sındık kepaş çekirge cumala fıra. Herkesi yukarı sındık çelikler dani mali jbo kepi hundre mali bu malın yani. Pabıkın, pakıcı bıkın. Spas mamuste. Den baş. ده باز سرچاوا از او كبا اذكرم برسيبا كان حبابدن جبال كسلوي او السندك يعني امجد بيجن سمنك او هم جيايه وجوي جيايه تو في جيزيه تشدكي جاو مثلا سمنك والسندك او بهرينا تشتايه مثلا بيجن ام الفارقين جو كابل راب يترد بيجن كامنه يعني او ماذا اجت زاني مثلا زازاكي ده هندبر هند بجا كون هندبر هند بكان كنت فارسي ده جي كونه كتيه تركي جي بيه كهنه او ده من جوهرن يعني دبي مر وان خطي وببينه شانشين بالطيبتي خانيه دقاطه هي ده خانيه قطش خو تشينابه او يكتقول او سكو يجي سكوك تشيدبن او سكوك هم لبر خانی هم دناف خانی دا چه دکرن اوه کد جبر حبری چه دکرن هن دبر بجن دیوان هن دبر جرات بجن صدره کو دوشک یا جی میندر دعوت سر رادزان یا جی رودنشتن حوالا کی گوتل فرهنده هم بجن سفدر جو بالکن سفدر نه بالکن ترکیه وی سندرمایه او لبر خانی دقات وکی خانی کی یک قات لبر خانی دقاته دبر برگاه تا خانی لی دربه سری وکیلی فلان بالکن دبی کو لبر پنجره تا بر دری توکلی به جرا دکرمانجی دا هیا شانشین نهاد بجن اصل وجه شاه نشینه راستی خدا یعنی دورا کو لایق شاهانه کو شاه لودر رونین رونشتنا مدا او نشین اوه و نشتنا مدا او نشین اوه دانشتن دا او نشین اوه چوا کو نهاد ترکی دا بجن افتشتکی شاهانه بیشه کس فهمنا که کو قصد ویجه لایق شاهانه يعني بيبي وسادكن مثلا زي بيبك جوارا ببيجم بيبك ميماريه خانيه كوش كبرا تشدكن وها قوس تشدكن دريبه پنجره به پشتیوی كبره هري داوي كو اهوات كبه زوراوي او يدختمينه تركي جرات بيجن مايكل تركي جرات بيجن كليت تاشه تركي كليت تاشه بيجن مگابا فرنگ دگو يا مگو نكو من بر تركي تشد تركي مش خلاك الرفرنس بقول ياك جيك واز البي كردي بكابه مو زبط بكن كا كرجرات شد بيجه ددو از برگندا وانا راس يا تركي بدم جيا كردي راكم ناك از كرديه وان تعريف بكم نخوام بتركي داس بينك من نكر بقلك بي كردي تركيا وان دانيا نمكم من اهم تعريف مايك ما مصا مايك زانه جيبو فرنگ دزمان تعريف نا دبي برگندا وان تو ديني پر تونه بل زمانی دا تعریف بکی تعریف چاره هری داویه بیناسه ایجا مثلا شوی کبری را دبیجن مثلا کبری ختمه یعنی آبا کتی دا ختمینه لهند برا خانی و تب چید که مثلا آلی طوری مثلا وکا مدیادی و ام دبیجن ایستلی تدی خانی وان نبکیرانانه هند برجرات بيجن هيزان هند برجرات بيجن بشت يعني نبداره بالكبرة تب قرتيه
دیر و جامعه جی وسهانه د میماری داجرات بجن تونوس به ترکی مثلا او دناف کردی دا و عربی داجرات بجن عقد یاجی عقد زانید به خانیه وان عقده یعنی خانیه وان تنش کبره هاتیه جورا ویجی اسراقی وان جاتی کتن یعنی لازمه تل کیجا پیوی دوی تل کدره بگری اگر تل دشتی بی جخواه که خانیه تشکرپی چه نه ممکنه بلکه تو دقات چه بکی او شانشین هبه لدوری چیه خانیه دقات هبون یا جی توی تحری باجارا جبرکم مدنیت الباجارا تشتی تلیت میماری باش او بگری لباجارا بگره یعنی تل کیجا پیوی لکدره دگری دوی باش زانبی اگر تل ترمی حیوان خودی کرنا حیوانا بگری توی تحری سرحده پر حیوان ویدر خودی ببه اولوی در زیده كنت بيجي مثلا چاندنی از خوازم پیوی وان بلا بکم دبیت هری داشتا مردی داشتا روحی داشتا آمده او زبی و چاندنی لوی داره یعنی اگر تو بيجي از خوازم جوره تری زیده بزانبم تهری نافتوریا مثلا از بيجم ترکی گوتن öküz gözü ناوی تریه کی مشهوره جه شراب چیدکن می چیدکن لهرا ارخنی وان درجی او مشهوره او یا از بدویت که بکا کردی چه بیجا پاشه پی حسیام چاوگا دبیجن اجرانی که بیجا اولا باش ترکیه آنیا یا دبکو جه بدون سودر کتنی کرده میش دبیجن چاوگا ترکیه جه گوتنه öküz gözü تشنی نوساهنه لیر دبیت تکماری بزانبه چه لکودره گره بگری جبو پیدا بکی و کش تندیه جی پیچه کی تسپیتاوی از مناسیه تبی مایکل ویچیتش میزانه به د زمان ترکی د اجبر کو زمانه کوچران بو اف پیوین کو به چاندنیه و علاقدار زحمت کد کوکاوی زمانه ترکی ده هبه نو سمای خل نظام چی بیجی يعني مثلا قلنا وبشكل تدي خلندور هي خيش هي وعم بيجن فرو هي دي مر حق فرقوان هر او كسي كباس خويت كن دوار خويت كن جواني ببا تاني نكاري تاب تعريفكي مثلا شيري خيش شيري بيشينا چه اي حيوانا چه اي انسانا شيري بيشي كو دايك زاروك جرا چه به او شيري بيشي خيچه اي حيوانا شيري بيشي جتي خيچه او بآدانه مثلا بيوا آدان دي بجا بركت آدان نه بيوا بركته آدان دي مثلا معنی تشته کو ویتامین آوی و ترکی دي بجا بسین değeri yüksek yani او خورکا کو ببیجن ویتامین آوان و مینرالی وی زیده کردی جرات بیجن افتش فلان خوارنه بخواه با آدانه خوارنه با آدان بخواه کتبه سر خواه ایجا خناندور تشتکی دنه فرو تشتکی دنه فرو جا تشیر دن چه دکی وکی پنیر چه ده شیراوو کیت دخوی خناندور دبه جورایی که ایجا پنیر زم چه کتبانه دبه آنجا خمرم هره جوان کساب بپرسه نوانسی وان چنه وکی دن چه ده شمه ده بامبایا ببیجن کار خلطیه بکن تگو چی من کنیجا هون ما مستانه از خوانده کار تو پیره می امشته فرد بین تو تشتا تینی بیره ما امجی آخال سرد بیجن باشه ازش گوتنا احمد خانی ببیجم از نه پیلورم دگو بسه از نه پیلورم خود رستم نه نظام چیم کناریم میدانا کمالی یا بخاری من نظام چکری چه آوایی یعنی هنه که نفسکیه دکه کوویم یان کناری جی کمالی به کمالی من میدان کمالی دیتی خالی اره ایجا براسی ام گلک جیم خود رستنه یعنی ile ماموسا مایکل تو دبستان آویتی از بو خوب ببیجم یعنی پیش را ما خورسال بديش بك السوزدار زوفا الهيفيا ما السوزدار كلام بكت دكاري ميكروفون اخر كلمه بله زور سپاس پرسام جی اوی بهتر سر ریو ریباز به یعنی دما کو ام ببیجم مینا که حوالی مصاب از باور دکم دما چند پیوی کو د فرهنگی د نه نفساندی به او بخازل سرور زیده کرن یعنی براستی کو یعنی ناو جانا مده چتی کو سات شد و دما کو ام ببیجن ام پیرکا خو گهدار بکن ان هر وکیدن
دما اف گوتن الگلتا چی بو اتزانیت فرهنگی دتنه ابراسی او نیت امجی تونه کس فرهنگی که چی بکم از دکارم چی بکم بوان یعنی ام ببیجن جیک هی انجی اره جیکی کوم بکارم وان گوتنا لی تومار بکن انجی سر زیده بکن تشتکی وساهی انجی دوی از شخصی مروین کوپیرا مجولن فرهنگی نسینن از بواره تکمتکلی وان گوتنا پارو بکم یعنی دورده تشتکی وساهی ام ببیجن نهاش خو مدیا جواکی و تورا جواکی جی بهتر اکویه یعنی برفرهتر بیه مربوط کاره کتنه به تشتکی ساجی بفکره یعنی نتن ام بيجي شخص وكاس وانا كي بكن يعني تشتكي صح فكرة صحية أنا يكون نريد ناخذ بحال بكازي كيف خوش بهم بس كلامك يا مايكل يعني جهكي فرمي تنا ل ميديا جواكي يعني قالك مال برين فيسبوك هنا يعني روبلين فيسبوك هنا با زمانی کردی مرو دکار بوان را پرو بکه و جوینا کرمانجی جه مرو دکار تکلی بران فيسبوك افديت سر فيسبوك ام افديت صورتي كبچيه كرا نشان دابون گوتبون لجم واش فيرا چي بيجن بله مديت پنجي کسان نویسند بو کفچی 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 یا یکی نگوتو وای جامر بریم بگوتی ازش ما خود بيجن لی کفچی بفا و کفچی بوا هر دو هنه از سوزدار خانم از هیوی دارم که بر سوا من يعني كد دلي ته يعني دلوقتي بقى أواكي خو بيجيني كومين كل سر زمان خبتن ويا مثلا سر فيسبوك حمود زمان ناس كردية سر فرهنجات خبتن سر فيسبوك نا سر توراج واكينا إدي ناقص زحمتك ومروف خو بيجينا وا كنت كارم بوارتك بالتكلية وجب هساني برسبيت الدنيا يعني لا زحمتها أزينو هاجي الدوري بدم باور كلام بك فرصة يا داوينا فرمو باور تدكاري ميكروفون أخو بكي وكاميرا جي هكر زحمتنا بقى ها كلام كده لا باشا ما مستا سرچ آواز السلام ما مستا ما تجد أبي مايك بيدا ما مستا زانه ما مستا ده أو طيبة كابو راستيجي من فيشت لتسريم ده ما يفارير قلت لها تشكون كي ما مستا إبراهيم قلتو ما مستا تشكون لحرما بوطان بيشتي يعني جبر جياكي تقولين جياكي جالكي بقدر قيمتها ميشنجر ستارت سكنين وبهارة دات كذا يعني جيكي خوشة شيء وعادنجي ما مستا يعني جبر مثلا كات جنيه خوشيك جد بيجنا وقت تشكون كيا مينا كوكا تشبه عندني وعادنجي جياكي ولا زو آجر دقيقي يعني دمات آجر دبرديه بلكي جوينا ياش إيش تزو آجر دقيقي تشك يعني نزعل وقت جبر جم خاص فكري ما ناس سيم ده ما مست مجاري كدي بان نوك بكرس وك أست خازم از فكري وجه بقول ما مست دما مرب كردي دنيسه طيب جانا هرك باري خرات كن يعني قصدك يعني از بيجم از جهرما بوطان از نديسم از الجوري دبوكا بوطان نلجوري دبوكا بوطان جيبه هفونتي خرات بدمات طيبك از بيجم هرما سرحات تبكار بيني او هرك باريا وخرات قال جار دما مرد دنيسي كي جان çünkü كردي زمانه كي وري هالبستيا مستوجم بيتر زانن يعني هرك بارا دمت طيبك هرمك دي دبوك دي تبكارتيني او نه هرك باري بچي قصد به وري خرات به از بيش ميقول دنيسن غورا بناكي طيبات مكان ما مستسر بنا جست خازم فكريو بقول ما مستوي بار باش باست سپاس كيكو سپاس باش ما مستا مايكل كلامك قالوا باور دكار نمونه که بدمه باور ما مستبكنا ارچا بيجم هر ما مستبكنا نوي بيرامن هر هرمكي راستي جوك فونتيك هاتي افكن يعني وك هرك باري كوي هي دما قلت هابو كيت كارتي تبينا بكارتي دما قلت بايفك هرمك دي يا زاراوي كي دي كارتي او نبچكي قست به هرك باري يعني كده كي دي ناي بيرام
اسکارم دناو دمه درسی داز ببینم جبره که دمامه دا هوان لا براستی جی دنویست مدگو زمانی کی مکانیکا bu bölüm mamusta mesela kavan demir düşünüyoruz David Got damar roşenname de mamusta yani medgo zamanı ki mekanika yani çava gori ferhenge datan nişandın yani ama tamam daha gelek roman nivist u giştici halbest nivist yani bu halbastar nivistin tesira davoke gerek servahel damago payvaka jharamek dip kartenin او her parin ki خراب mamusta yani belki de belki eznikarım yani çağız bejim mamusta mesela bejine gelek az Türk kartenim damaz kartenim او هو كان وك برافاجي في mamusta جبركم نورمال الجو دي بيجي زعف gelek tepkari mamusta tişteki bakışı yani الهرمي باجارن هنا درن هنا وك laboratuvar جبر دبوكي كردي جبر go gund hatın خرابون ya da koçerati piçki kim bu kasbu الباجار نابونكم او تسيره حمود دبوكا هرمي هذا الوي باجار يعني مثلا مينا نسيبين ازبيج حزر مديا باندوري دكه دبوكان دقينه هبدو mamusta na tevde dijin mesela cezir azbejim hazak bir nisibin azbejim bgiştici koser piçki ne olsa mamusta li evna bitem mesela koçerate de çiyayte de deştite de torite de botite de دناv deme de mamusta bir saat şey bu nav deme de o tesir hevdu kırna mesela vapey be hamuş kap kartenim azbejim ajin şeki jo mamusta mesela debokan da cezirke mamusta tori çiyaye وهذا يعني دشتيجه ما مستاج قالك صفاص ما مستاج كيم دودريش كما على تابا نرجع يا ما تبدا ما مستاج اف نشانك زمانك زنديه نوسا كو يعني د روشك نودا تيغو هارتن يعني كاسن كو د بيجن كو اف زمان برب نماني ودچه ويعني قافو كو از تشين وساد بهيزم دلي من قشتبك ويعني براستي افزمان يعني زندية هيج مايا و تيغو هرتن لغوري روشكنو اوجي دقال كوداني نو خد غهيرا كوتشكي باشا اجد يعني دي مروف زمان تشتك تجاري وكا علاوه كستاتيك نبينا يعني او تشتاكم مجرد بيج زمان جينداره وتم خود جوهرنا خو ادابتي روشين نودك خو ادابتي مودرنيته وعلاوه جيانه ين نودك غوري خوشنو اوادك قال لك نورماله لي من دخست ما مستجلي جليل هيج الفيدري بيسكاد مديد دستي خورا كر باش داخست نزانم از خواهد جه پرسم ما مستعد خواهید تشتکی بجی آناش برکم بر به دعوت درسی هاتنه حواله می کل به درینش بیرنه که سبی ما مستعد جلیل سمینراوی هست سبی عین ساعتی اول سر دیروکا کردستان سمینر که تایبت بدمه ما مستعد خواهید تشتکی بجی کرم بکرد خیراتی دنگه من تیبا دنگه تیبا ما مستعد بله من خو یعنی دست بگیدا هنا گیت تابل هم بوم چونکی دقیق تای دست بکرد پرسکر ما مستعد خاصی بگو اری باشه من دو بگو سبی بگو تالی از نکات دویجم وکی سبی بیا من بگو تا زانین چما مخواه شرد چونکی نشکی وابو نکاشی ود شیرم نه روی خوم کر کری نه جلی مالی منه همشی جلی مالی نورمال ما مستعد غلامتنه مش حوالا را گوتیه که ما مستعد یا سیازی از که منی شیرین پروفیسیونال زمان که نک تیل نابجمه جزمانی مه وکی به شوی خوی را که تشتک بپرسه سرسری مه چونکی دخوازوی یعنی وقت پروفیسیونال به آقاز زارا و آقاز زمانا در دوره و وکی کارتینه و خزینه و بنا عقبتن سر من تشتک گوت مفردی کن لی سپاس که خیر
لێ زمان زانی چقاژی هەز دیرۆک زانم لێ زمان زانی ئەوە ئاخافتنێن گەلەکەوە لێ ez ji profesyonel dipirsim. Yani ez gelo rast difikirim. Zaman pêş da diçe. Ne berî pêş ev gelek tişt sînonîmin. Gerek qebûl kin wek sînonîm. Wê derê hat dibêjin gotineke nû ye. Kar bînin. Karanînê va. Millet eva organîzm e. Zaman organîzm e, jiyandar e. Ew wê ya ji nav xwe derxe, ya ew gotin manekî nû bistîne, lê ev her tişt bi çapkirinê ve. Çiqas dikarin çapkin. Xeberê xerîb jî, mixale jî binivîsin. Lê bira axaftin bû xweş gotin. Gerekê destê da zêde ew nebe negere. Bêjin eva rast e em vêya ew qebûl dikin. Zimanê edeb lîteratûrî ser bingahê zaravekê pêş da diçe. Çimkî eva gramatîka ye, eva fonêtîka ye, eva hezar tişt e. Zaravek mesela ya Ermenya he berçavê min e, evana destpêka sedsaliya 19 em bêjin dema xeçatûra boviya salên 30 hezar reîset. Ew ku îro zimanê gelê fermî ye, ew zarav ê diyanetê bû. Çimkî destnivîsên wane hezara bû û ew digeriya. Lê gel bi zaravekî dinê xeber dida. Îja jê re gotin aşxarabar. Girabar û aşxarabar. Aşxarabar dinya ez nizanim gotina peyva dinê, dinyayî. Yani galerî. Girabar eva yani nivîskiyî ê kevn. İja zimanê îro ku heye ev zimanê êçmetînê ye. Yani Êrîvanê em bêjin. Êçmetin 20 kilometr dûr e. Ew jî girabar bû. Lê nava xelkê aşxarabar cî kirt. Dora aşxarabar civiyan. û romana pêşin xeçatûra boviyan dostê me ku em timên navê bi şêkirdarî bîrtînin ku ser Kurda lêkolînek çêkir û Rûsyayê bela kir. Îjar em jî naka problemê me hene. Soranî, Zazakî, Kurmanciya em bêjin aliyê me Serhedê, Kurmanciya aliyê Cizîra Bota, Merdîn, Ferxîn. Hela nav xwe jî eva najî. Lê eva tiştine biçûk in. Lê zimanê lîteratûrî ê rojnama ê nivîskî gerekê ser gramatîka, ser gramatîkayê be benge erê ziman. Tiştek jî heye. Ez ji gekê xwe doktor profesor dipirsim. Em carna tiştê mirî vedigerînin gramatîkî. Dibêjin a berê ha bûye. Îjar ya berê tînin kar tînin. Lê îro ew wîdî cê xwe hîştî ye. Nivîsara da, nivîskî da. Em hene cûrê kevn. Dibêjin ev peyv naka ez viratê. Diguhêzin ya berê tînin. û gramatîkayê da jî. Gelek tişt ez texmîn dikim li aliyê Serhedê û ku tê digîja me jî ê Kurdê Sovyetê. Evan tiştana cûrekî dinê. Mesela belkî
برچاوی مرسانه لی از نراست بم تشتی که هند آلی جزیره بوده وانده دویجن دا جمع او گوه ما قل دکر دا ایجار یا جمع هبو لی فلان داری لی قط برا خریب نیبو از نوچه ویا هلدن ویا بردن لی دوی که داره جی گرتیه یعنی جی هر دو جی ببینن دو واریان جی ببه او جو دولمندیه لی چیه وکی دویجه اواش وراته شاید گوتن هبو گلک برچاوا بو من بگوتن لی نکا یعنی هنکی سبب هنک واس بیرتکم مدنگت بیست که فهمه هاتش برکو از دزانم که تو نوج نخوشیه که درکتیش خوش بروی من ایرو مجبری به تلفون تکری بس حالت بپرس و کاتو باشی جواهاتی سرشی خود که فهمه هات و مدنگت حالا باشه ولی خونا من نفس نابر تشناک از درمان هلتی نمه پروبلم تنه لی بنا اوی از دسودی یک دو او خط جیره خونا من لی وقتا نوا کردیم با کردم جیره برین تانسیون لی ناکا هر تشت بیر کریه یا بهلن حتی صبح از خبر ده انشالله ما مستسر تشت هنه از چه رجاتی کم کاک خیلی توشی دوی کاری ده و کاک سایدو دوره که مزن دکاره بلیزن زمان زانا کرد نه کرد یه خیرخوازی ما جیناری ما زمان زانن خیرخواز جیناری ما اواناجی پروبلم ببجیرن سر زمان لیتراتوری ایرو شانس گلک هیه برای تنه بویه آقاس واشان خانه هبن آقاس چاپ کن ایجار لاکا هکاری به دوکا خواهد که بهدینان به دوکا خواهد که کرمانجی هنکی او بویه یعنی کلک هم دریجن کلکی سراوه ها پلت خدچه بده چه راست ده چه اما هنکی مشامه سر ریکی erkeki gereki xuyabe u serbingeha zanistî be û giringe ku millet gel çix zêde balawî dikişîne kîjan zêdetî karanînê ez dîsa dibêjim sînonîm ne êyewê ye bijartinê ye ew jiyandar e em divê wê jiyandarî واکسینون و نظام جوره دنه جهنه تنه ویا قبول کن تو وقت هلدی هفت جورات دی گوتنه پای بابا هری اده فولکلور وقتا دجوینی گلک جانبه خو چند جورایی تی گوتنی خا آلی آفرینی خواهی زمانه واناجی خوش دوی بیجی هیم بین او آدگ بویه لکردستانه یعنی روش آوای کردستانه که به جیان خواه به زمان خواه به هنر خواه پشیایه حتی حتی روزامه اما دیروک و زمان هوا گریدایی بونه لو ماجی سه زمان ناوی قبوله تیای کرمانج جبل اکرد کرداخ و زمان واندازی ترکی مایه تیره شما چمکی وانا نوا عربا بونه بیشن جپشتی عثمانیه پشتی که آتاتورک زمان گو هست او گو هست تایبتی زمان ترکی از بزن چند سال هفته نیوی زیده تر قلو باندن
چی کرن و دیروک جی و زمان جی و منتالیتت جی ام دوی ایرو اوه که نه کمیسیون کنفرانس چیکن چند جارا به وی جورایی راستی هفتن چطور لیاقت خرج و خراج هن نکاره لیوا شانسه که جار نه داینن ها انا نبکن خباته کی که هجای رخ نبکن هم جی یکی دنجی که هجای پس نوی بدن ببجیرن خاندوانا هشیار کن ریبری بکن جار نه لی نه به زوره به تورو چاگوچ هجوم بکن نازکه زمان نازکه گلک سر بخفتن از نکا دوستی جلد آماده دکم زرگوتنا کرده جمتقه هیه جلدک سیدو جان جان ما مسته زرگوتنا کرده چاپا انسیکلوپدیک یعنی من هي ما نقوازات مجمته او نا تشخصتين كرمانجا دامن وكرمانجا خرسانه دامن نه اوا چیه از نشاندم کاج نجمن کی جانه بسیار دخلی چاپ کنه چاپ کنه دقیق دينو جمنينه بسیار اما هم دبینن نه دی بسیار از خوب وکم کامرا خوبه که بس دیگه استرشاوا ما مستکنجی مال جلته به استرشاوا ببورن از بو ماندم ماله استرشاوا ما همه پای بسیار مخوبیش کش لی اردو جا بینا نشاندن تشنا که کانی جلد دنجی بینه اوایه نه ارجمنینه ما مسته قوازات بتاعه ندابو من ارجمنینه اوا جلد 14 من 8 چاپ کریه هجمار باز داده چمکی برای تشتانه بس داینه برا داینه همه داینه ارجمنینه اوا برجیرکه واو ابرا داینه لکودره چاپ به لویانا نه آره ایشی تو چاپ آها باشتر قیاده به از بجیم کی جان خیات تو ببوره از بداخل بوم لی اوا بنر بنر اوا یک سسی اوا ددویه اوا یک و ددو و سسی اون اردو جان یا سسی نشانده اوا نه اپیک اری دستانن يعني اري ايبيكن وبالنوتاجي تشتكو او كليه نوتاجي بيرانا اوا نهو ده جيروكن اوا حيشت اوا نهو اري اوا حيشته دي اول حيرانوكن چند هزار حيرانوكن ما شاء الله خزينه اوه تدي ما تقول فرهنجي صحة او صحة اذا توساقو كيكي او هردو جلدك ماموسا جليل لموسكو وخاندن الديبنوت هذا نشان دانه معلومات هنجي نبون يعني مثلا او زارقتنا حجي جلدي مخان بشتيوان تشي كل مره بس ما يجيش جلد السية نقول يك دوسي اوا استران دیلانه و گوونده بس از چیروک مگود ددنه نه اوا 13 اوا 14 دلیل باسا 25 جلداده که
اره اوا جی ده اوا چیروکه نه هودا چیروکن پاشته چیروکن کو نه لارمنستانی ما مستوى ويا زينه سپاسی تده که جبر که زینهش افرینیه تجمع بحثا زمانی افرینیه که وای سپاسی تده که کی جانا زینه زینات خلیل اوای لجیر نویسندی سپاسی تده که اره افری گنده نه گنده چقدر شیرینه گنده چت که گنده تو هر ساق بی ماموستا جلیل سپاس باشه هومور باش خیب اوی بوه افسون وی باش خیب بوه نگا آماده دکتم وی مهده متخواست خلاص کرا ریتواله سترانه ریتوالی شینو شایی جمع بستران لو هناكو دسترين هم دنگ بیش هنه کلفتن میرجی هنه میر سر میراجی دویجن کلفتا کو گلک میر خاص بویه و دوراوی نواشیانا عشیره دا میر وفات کریا یانجی میرجی هیا لی کلفتا که تمام سر میرجی سر جنا دسترین کیم لی نوا اجدیا او خرک او کوفکاش ایدا گلک خورته حتی نکا اسبنی پرسیارک کرم که گلو جلد یکم سال 2014 درکت اردو جن اگر وستای از کاتالوگا کتابخانه کنگرس دنیرم یک هتا سه ده و 13 هنه 8 جلد 8 هتا نهاد 8 جلد هنه الجمع یک دو سه 8 9 10 و 13 14 جیه نکا 15 بیبه از اتدا والایی هیه من اوین و میرانی گلک هیه هر یکی 2 جلد بیبه گلک هیه لی میگوت مامک اوانا پاشتین ما اره تی در نکا از خارزی منه و درسامه بگیره جمالیه ایجار از بالی خاریا ها؟ مگو نوی خارزیه تجی اردی خان است پر اره خوشکا من نبی خود دانیه نایی استودنت اونیورسیت رولات ناسیه اسلام ویزیشفت ماموستا ابراهیم ماموستا جلیل ورا بیراوی مسابقت که پاش متش تکیجه بپسه و شکر تمن هیه راجی کازو قلم هجوت چند حب گتنه پیشیا مامک و نزانم چی بنویسینن ما کاغذ دا من نویسان دا هیجا مسئلهش مرا گفت میچی را خور کری یعنی ها تکریه نه تکریه آمده وقتا اره با خیصتی من تاییکه از تشتک جی بیشم اون واسه و کیف باز باید سریع نایشینم برادرک تلفن کرد گو ماموستا سترانک هیا لاوی بلکه هم بزامن کیه جرا پیشن جامری و من اوی خیداند که سترانک هیا از جمعهای کنی من جلدان دا سروی نویسیه 1956 جلدک چاپ کردیه سر کرده ایجار گو فلان سترانی از دگرم مگو تو دکاری حالی میبکی مگو اره وردا ویدا گوت چما او ایجار مگو شرطه که من هیه اشته رشت دخوازم گو چه؟ مگو از
نەک تەنێت تەراکۆپی بکەم بشینم چونکە ئەوە حرفی عەرمەنیە ئەز ji Kurdî lê bi Kurdî lê herfê Ermenî ez te re vegerînim serevî goşartê te çi ye me got 105 nefer min re bişînî îcazet vî karî te re bikim ya baba ez emelê serî min ew çi dibêjin ew serî mocê serî min hene bona folklorê ez dîn dibim digerim navê kê min re nas dostê min kevne divim tikarî dua û nifir teyî nifir ça dibe nifir dê baş spas bû naxaftina te kekê xeyr profesyonel û divê ziman zanê Kurda û Yevropî jî û Amerîkî jî aqas erd dûr e lê îro ev teknîka qasçûye rexev rûdinîn konferansa bikin peyv pirin peyv pirin pir ev nekin ka kîjan bibije ev gezî te got sivnik te got hezar tişt heye tiştê xebatê amûrên xebatê îca heywanin ewin ez nizam gelek heye divê bê civandinê divê nav millet bigerin entûziyastên nav herêma hebin cewa êku aya camerek got ça berev dike ew kêfa min hat pêra her gundek xezînek e eger ziman dest pêkin tiştê gundîtiyê peyvên gundîtiyê xebatê navê her kevirekî ew ê zinara çi ye çi hezar nav heye taybet hezar nexşî ye bi avê xwe ve gola ve zinara ve gula ve her tişt ajwana bibijêrin teliya xwe dayînin serwana û bixwazin ka sibê zû radibin çi heye pez derdixin şevînê miqama şevînê heye miqama ew ê heye ewana gişk navin nêrî nizam sibê zû gelek nav hene hûn ji min zêde zanin çimkî hûn gundava girêdayîne herêmê ve girêdayîne xizmê we hene em sêvî bûne malê ve loma qas şîrin e ji me re gund jî ziman jî haya te ji kitêba Fergîn Melik Aykoç çavkaniyên çanda gel ew jî du cild çap kirin kekê her tişt nakeve destê min ez privatim ez Fergîn re bibêjim ji bo ku bigîne te nêzîkî te ye ne dûrî te ye ew kê Fergîn Melik Aykoç ez ê jî re bêjim ji bo bigîne te erê ziman zane erê çav tamam birê min hûn sax bin spas wekî te min ra got min wextê gelek spas bo bejdariya te mamoste gelek spas em ke xweş bûn me tu dîtî ji ber ku bi rastî yan mixama te dixwar ji ber ku haya min ji nexweşiya te hebû ji xwe sibê dersa te ye û em ê bikarin semînara te guhdarî bikin hevalên ku zanin min derdora pêncî şêst bernameyên portreyên rewşenbîr û zanayên civaka Kurdnasiyê çêkirin ku yek ji wan mamoste Celîl bû min maçî destê yekî tenê kir zanin maçî destê yekî tenê kir di bernamê de ew jî Celîlê Celîl bû
از وقتی نشون دسته کسی تنی چون دستی ویتنی نظام ما مستتبیات البرد بيت ذاتهم دسته شو کی میگم ما مستتبی لازم نستشرکم فنساقبل بشداریات ما مست اجواد فرقینی با فرقینی هجای نام خویه فرقین استیم دستیته هر دو از چاوی و ماشت که خدمت کی مزن لازم زان گرکی یکتی خود چیکن از راست میشم تشت ایرو کو دوی خلاص کن ریال زمانه و فولکلور جی گلک هی آوا تزانی چه آف تیلی دخه کور سروک دبه جن هیا جواز سروک اما دماشینه و شماتو کی دیگه دبه سروک حلو سیلک بلکه حلو دبه حلو دبه سلوک وقت ترکی بین ترکی جیته نزانم ترکی دبه سیلک بلکی حلو تمام حلو شايك او كردينه حلو دبه شايك به اجا تشتاق جياسي بوب ما واحد بيجي ما دبي باج تعطي كدبه اري جتاتي ما كدبه يعني بعد نكات تشتكي بالتعطي بك اما عكسه يعني تخربنا كالي من قد واقي هر جرا دمشينه كافري مازن وقتا كي تديت بوبتشوك فولكلور جيسانه زمان جيسانه اجاد بيجي قطنا بيشيا كافري مازن بكافري بتشوك دسكنه علي برجان گوتنکتی در باز بیرام جیده چی امتناوستینی ما امتناوستینی بلکو انرژیات بلا بمینه سبی الشعبي هو ماشت كده هبل هبالك تنا ما مستغلامي تنا ام جالكس بس ابراهيم هبالك بيبك جمراشان تركي دي جوات بيجا دوما بيومه نيراليسن يعني تج زاركاتي اخو حتى نال كوي جكوي يعني مثل ما هو مراغ تكر دوبو زاروك زاي لگرگره عادی امانه سمسورته گوتن ج زاروك زاي با اجوی گندیمه هیم بومه نه ج زاروك زاي و اجوی گندیمه ج زاروك زاي و مثلا از ج فارقینه ما از يعني از لوراك ما ولورا ما زاروك زاي يعني زاروك من البرشي زايا يعني زاروك مناقشات كرين يا زان تنش بو حيوانات جوتن ابي راسه بقراني نام كرمانجي اخي بيدا قراني جبو حيوانات جوتن لهن دبر هن هيجي جبو انسان بكارتينن يك هيزانا بدليس جولا بدجي دو كر علي كورجس تورا واندرا هيجي دبجا بوكا مزا اري زاين اري ام ديفيجن باري زاروك زايجي اوه كما كنت بيجا فلان جن كت نام جيار زاروك جرا تشيبو زيستانيه زيستان شخو زاينه زاينينه زاينه تمام استا يادش خو تقوات بيجي خوارزا برازا زايا ويدرش خو اوه يادن فارسيه ويدا زاده او كتيهن كلمه كرمانجي تبيجي يعني باكزاده وشيخزاده وشهزاده او فورما فارسيه زاده يا فارسيه زا كرمانجيه بله يجي بينك ميرزا مجي اوه يجي هرمن در دورك قرق شهر جي اوه اناتوليا جي هرمن روجاوا گلکنه فولکلور جی جوانه اما مکس هیزان خس خیر وستان جی دبیجن زا جبو انسان دبیجن یعنی وستان یلاوانه مکسو هیزان جی مکس سروانه هیزان سر بدلیسه خس خیر کی جابو که داره موسا بله
زانا موسى قالك اشترى لازم يبقى زانا خاص خير يا من تشكي دم ببرسيا ما مستجلي شو ده ابراهيم او بيما زي هي زي هي دتش زي بوك ها ما مستجلي لهيلا تاتواني باباني دبيجن شو بابانيه مالا بابي ها باباني زي تزاني من سنه برسل خيشان هيجي الهند برا حتى كو او كاتش زاروك جرا تشي نبه ناچا مالا بابي زي نا اتصالينا جمع هي ما هيك شوندات تين باي كاتشكي او سا ازانا اشترى ببيجن جم فارتو جم موش سال حتى سال نبه هيجي ناچن هند برا وقت تقول تشل روجه هند برا هفتاكيا بازداكيا وجهرينا لبري وسابو حتى زاروك تشي نبيا نتشو بلكي او مساله زي وانت جابينا بلا خما مساله دبن مالا باوي خلات كان اري بخلات بقدر ودگرینن اري تشكش مالا باوي جخو خلات داوي اجا قوا كوش مالا خازور دچنجي اذا كوش مالا باوي دچه ام دبيجن فرقين جرات دبيجن دوشي او جهد دوشي يعني دياريه كاتش هات زي مالا بابي وشو لبايوي هديه بلاو شو بيوي شكارت علي او شكارت او اشياء كنت تدنا بوكي او نا دوشي هديه تدنا خلقين دارو جينارا كاك سايدو كلام كمان جيفينا وما كمان بر عجيب هنا انا مشغول كده شو كاك سايدو جيفينا وما دحجينه خلاص نابه ايه ديسا داخازك برای یک سر اتنوگرافیا کردا مجول به یعنی دعوات شینه هزار تشت هیه هنا ما مستهانه الروجافا قالك السروان خبتن بار در دورا 10-12 لیکولینان تنه سر عادت نواجواکی هاتن لیکولین هاتن پیشکش کرن روجافا جی روجافا اج قامشلو کوبانی قالك يا بابا از قربانا وانا بزانی چه میرن من چه دید نوانده من چه فهم کرش دنی نوا کوچارا نوا عین عربی نوا یعنی میرخواستن که 100 سالی بری بونن ناکازی هنه ای افرینی دنیا که پاشقه تایبت جیوگرافیا که باشقه هر هبد از دیدار و تیر نابم قالك بس ما سبي دوراتيا امي انرجيات سبي باش بكاربين اون هبل هبل هذيك سبي امي انرجيات باش بكاربين ما شايت مايروش جوات الدورات ما كر جواتا براستيجي جواتا كشين و ما سوربريز لتكر من ما مستجل جليل جبوتاش خما جیانا من 3 ساله زیده بود شب و ببینه خوش ام جف نکارم بقتن مايكل از دورا داوين ديدم تا كرم كان بتا خلاص بك ما 3 ساعات خدت ممكن جالكس باس كاك جليل باش تبيرامنت سال 2001 لباريس ما هفو ديت ام چون خوارنگه که ارمنیا نزدیکی ایرو بیرا مدابو بجا بله او هیچ دبیرا من دایه اره بجا براد جماعت بزنبه او خوارنگه سر غلافایته جیرا غلافایته رستوران لی دیامان ام جیرات اره ارمنیانه اره معصی دخار نه بیرم من چه خوار نخوار لی معصی بود نه همه سروی بود هید بیرم من دای از بشم معصی دخار کلکا تجی اسپیراند بود شاگرتا بود یعنی جمعتا زمان زانی کردی گراماتیکی اوی هینده بود ایجار معصی بود اپیتیت هلدا باکی او بکه داقرتینه مگود از زانو واقعی هیند با جمعتا
من نقول راستي كردي بقول هستو هي مخاطبة تقول ما مستا كردي تو بس دعسي دكي دعسي مقول كاكي از بيقول تنزانم ابو واقعي بيجم کچک شرمه دا ببینه کچک فهمنکه ایجا مگو هست باسی چیه دعسیه ایجا تا گوت شاگرتا من یعنی اسپیرانت بو باورت کم اسپیرانتا من دعسی جیزانه معسی جیزانه آره تم بیرا مدنه گلک باش مايكل قلتنا داوين آتي كده قالك كيف خوش بوم و من قالك از هني قالك تشتان جواب بوما هم ايرو وك هرقاف يعني براستي از هر وساد بيجم از خوندك كاري وما هونجي ما مستين منن اف زماني ويا از يعني از جهش درجة نخراب لديسان قالك تشتنه كو مانا كو از هين بم ويعني از نهال سر چاپا سيم يا فرهنگي دخبتم وجبر تماسم جبر تكلين ماين روزانه نبنجي هفتيانه دي قالك شي تربه جو شابين بري واف بخير اويا واز قالك سباس دارم اسميس قالك سباس مالا بابا مالتا مايخل ازروا سباس داري خجيمه كو حتى كو ازريده ومخوگيان مالي وي پیشکشیا و صحبت مکر و بشتریا مایکل چاچ خوش با مهرجار سرفرازیه سربرندیه که ام اری او خوک شاگرته کردان دبینه لی ام شاگرتی وینه ام جی فری اصول و عادت لکولینان دبن که گلکی گرینگه هر وها تبلیغونا ما مستزانا فرقینی که دولمندی هم او خو سمینری ویهنه لی دبرجی دولمندی تینه سمینری دیجی مجیر جاکر که میکروفونای دائمی وکری بجبو که بکار تبل مناقشه به جبو که افجابات خوش به و سرپریزا ما مستجری جلیل که من جبو مایخل آماده کربو او جی بچه خوشتر بو هم هستیار بو جبر که مروجین گلکی خوش بری به ما مستجری جلیل را درباس کرنه بری نوها 5 سال جارا داوین از بو میوانی و چند روز جمعی مام از پاسداری و همو یاد کم که تبلوان جواتی مدبن که زانین لیبدری ده حرکه براستی هر حوالی ما هر بشتاری ما کتی زانینه که زانینا مزیده دکه ام دبارا فرد بن ام فرد کن ام به هفره پیش دکه جبر که وکه که من د پیاما پیشین کجوار شانده بو همو کدر کل بدری تی داین دو اغرا کردانیه ده شباب ببینه خوش خاطری حتی سیدهش بود در سما مستجیلی جلیل خاطری
Di dewra karantinayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên Kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantinayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdiya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qada Kurdnasiyê de dixebitin pişta xwe dan hevdû. Nêzî 500 kes beşdarê semîneran bû, 110 semîner hatin dayîn. Axir pirtûkavê jî hate çapkirin. Lewma îsal me biryar da ku em zanîngeha Kurdiya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdiya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. زانینگه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سید و ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزه هندن. ما 24 با آوایگی زندی. او برنامه ل پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کردن.